eshomo na nakuya kokom Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa an eka ho ane nyina da yakabomo a yade dwumadie no eshomo producer eye Ishmael Haywood na yadama wo hwe dwumadie no ewo Facebook eso na ene updates feedback we me hu samenka say update to say feedback eya samsa hanu yakasa hasam ya de ba ye di akira kwapem say ye be nya ne pomasi bra na de hyembe kai a na wotwe atwa mum ana wuraba bi ade na asam e ba ye ya na wo kire mu se wo yesremni wone be ma bi awo wasana na ase fa ne se ma me Esther ade na asam e ba ye se wone be ma bi awo na be mani bu ni kwasea wakotena baabi kwato pa no konya ni sika be mai sade chawpa ba ya wobetena be mai maame enchan ya won tikita me won ti jam ye frɛ be mai ene ne kasa ye aso ebe monom enne story no ase butani kiki ajase nyasme swa na ase wa ha ena ase ba ya no na kedim so wone ne ba ene ba na so ne woni ekuo bi 18 ladies kuo bi ene ba ye de na asia so koya wasa kofa Akoma e de aba maami akwa babiem bibia e boko enye boko sa de na so enkwa na hia aha e de na asia kwa wo se e de na asa babiem meba me pa cho me da ase na me sa chi atefo nyina enye bibia memba ya ti wo mukuo e frɛ 18 ladies na wo mo de wo mo ye me maame wo mo maame ne me enti wo motena wo mu meet ni wi a adaka esi ha wo mu sika wo mu books wo mu wi a wo se ma wo na wo ye maame je na fasi ho ampala na makukuru ade akosi mi dem na ma disafo no me pe papa no na me disafo na ma wo mu baako wo mu fasafo no kuta na adaka no bakuta kosi ada atwam me ba na wo de me ba ha no me ba na yere no kosadara atwam kikiri anajo okay producer beboa ye na yaka ye ho story ne kakra enti maami a woti ha seye ne ba ya wo ka na asam ne yapase esa koyechi na yekotie na asam no kakra bi ne yesamba ye maami nchen biem oni 18 ladies kuo no yesan eba wo mo nchen biem na de asie no ye de aba na ye de aba abeto amo so aha no yese wodi nkan a na nkyere se wadi biem wodi kan a nkyere se wadi biem enti am se esaba na asam no anshadan kwa ne sade opana so hade oba da bia na nakuaka ye beka no kra kire wo wodi ba ma no eba ye no nanka wasi nanka ne hunim na so wodi maame ne fori mu a ema maame ne ba ye nkoma woni edi ye tiefo nyina eya dansefo kyese maame die wo fa wo se ba na emomo no ne baba mu anom ena ma eniema anko ye nti esa nkomo ya ye beto aso no ye ntie kakra. Okay, etiano ana etwago sa wo hwe e wo Facebook ne so Akoma 87.9 aha wonua TV Rabi 1 TV o Sekrom TV ene Papa Bi TV abaya wei ena obaya wode na ase baye ye gya no kura no anaka studio ha sei na nko peso obo maami wa ha ne sa na enso ye de enhyehyeye gu akwam se be ma na nkasa na wafom no ne de be ma ne beba ama yesiesie Esther ntwen ema ensiesie no ama ena de asie kire no maame yensan ento aso de asie kire se ye sa akoye no me ye se meba menene kwotena ase na msa dis kama no sa da no o dito aduane di na usika no ya ba pe ama me pesika no na me ba no so se mante so a wonde we ye mante djuma mante so a wode baba na msi yo menso menim se me ye kakra manso no wode ba na so a me de ba kan ho sa me pa ne papa no akola esi yo woti hwa ye debia we mu ye omo mati wo mukuo na sika no me na megisi ho daka eni ye ponko na kuku sika no kosi ya mi pie me ba ya esa pake ne no ma wadam nyina wa mbo me ka se ma me kwa baabi na me sia no na bag sen ko no wo tupu no na me sia na esa wo kwa hia na dwoi wo se ma me bra sen me sika se me bra siram ti me kosira na me se nti de me ye o se me ba nti woni nso nti wo kwa wonti me nka se ma me pese me kwose ne se na mahunu de me na obaka me bia da na ne bag ba kokura nim sa esa pake kura wie ne wo kwa na me se nti de wo ye nti wo kwai na me ka se me bibi yira wo se ma wo de na me pe me so ma adwena mba ho
kura se kofa daka no bla ne mbie hwa daka ne hya baabi ahya kosia da wo ya na nkwala ese wo mu baye wo mu meet ma pagya ya daka ne bla ma pagya daka ya ba wo ma kofa safo aba ye bie ya sika wei sister mi bo fom se pim na afede nkwala yi dimdeka wo ya kwatam so aba wo ya kwatam so aba no edi nso agu mi ho ana ni swale ya na mi ho afa mi bo ma ni hwa daka na ma sa akofo oha na mi frɛ me mba mienu na ka ho me yasa 9 munjina ha sika ni ha me na me wo mo me de mo kɔ baabi me mba ne se ma baabi a wo pese wo de yakɔ ya kɔ ni yenim mu sika ho asɛm na msio montena ha esa na wo ha kosi ada na opie ma me frɛ esa hwa na mpese me ye bibi na bibi kɔye bibi bɔne a me mpesa me frɛ esa wonfa me frɛ na wonfa na mafa obi na ma frɛ no wafa me se esa hallo oh onim se me na me frɛ na wakate me na ma sa change na ma foforo na wakate oha na me se ne maame na ma wa ha mo ma me frɛ ne maame me frɛ ne maame na ne maame faaye na me se minua da na oba ne pie o wa me nkyɛn ne me frɛ o ka kyerɛ o ai se de wa ankra na nkɔ enso wo kɔ no na sika bi da ha wono a wonim sa sika no ko no wo hunu de bia me ye kwala bia nim ne no enso sika ne nim na wo mu gina ha snap ne kosua nyina wo mu kɔbodua sikafo no wo mu sika na nya media enti me pese me tie na num so oni hu bia na wo nim na wo mu kɔbo wo mu dua no ne ma me se twɛn wo frɛ no wo so won na fa 87.9 Kumasi esa je atum se on the first kan enye ono na wo hia no a wo ka se okwai se obi bi yira yemfa nhye ho wo ka se obi bi enu ha wo pɛ no me pɛ me waden na wo pɛ na msio waka sa na madwena mba ho se kwahwa badaka no afedo waje atum so na first ka no waje atum ena me ka che ne maame ko sika ne yakuo sika nka ya me meti ho sika nka maka se wonfa nka da na ye ka sika sem no nka mbakwa kwa yi sika na ba ha se monji ne sika ma no na mini bi ene ye ka se mant so mant no so nyanso ene otam ko sika ka che nse wonfa sika ne mbla ne mfa makofo no na ne mant no so a nukunu di ne sika ne baba no agye ne sika asa ye frɛ na wonfa ena nura ya ba ha ya anya kwanya ena ne ya ba ya pese ya ka mu ka kyerɛ asa ba bia wawa sika ne nya media eye kuofo dia wonfa sika ne mbla kuofo na ne kana ewo ye ho no ye de ba ma no ne akra ne fefefe eti bra ubisa no phone so a oka se ono ne fa ye no ne nyina so nti a wase wo fa kuo sika no ye de ne a wase wono ka che se ya ma ne sika nti a ne kam ya mfa ma no nti na wo fa ye na mse nya kwan no ye se mant so ukunu wo ye mant djuma mant no wo twe ama na so ka twe ama no so na ukunu ne mfa wo sika no ma na ka wonim kwan a ode me ba fa so na kwan wo ya ode fa so kura nya me sika na wo de me kwa nsem wa be o yemi ye o se de waka no waka si a me frɛ no onfa every time Esther no si nkonwa e wo studio ha sei ene ebra wode first ka no efri wo nkyɛn no na wada so ano na tie wo kodu fie na asetan na te sei o na eye nso eye na me de me ka chance se a wuti hoi ni wo fridge ni wo nsuo wo hia o sika na wuti hoi wo sole a ya yimi nsuo no kɔtɔn na fa ye odua ne sika emfa mbra me oso won de wontimi nton nsuo na msuo wontimi nton na wo me nkyɛn de a me kɔtɔn nsuo ne ba na ma yi ne sika ne dua ne sika man di kɔtɔ aduane di samenya na me se di ye aduane na enyina ye ndi saa na wo ho na odi fa ne no ma ne koye okay na ekuo no Esther na ono so edom ko ni bia na so on de no nka ekuo no no nka ko ne ho eti ehra asese sika se na Esther di koi sika no this ekuo di secretary ne ho ya ekuo di secretary no 18 ladies monye so aye so say 18 ladies 18 ladies no size 18 ladies no size ampani ampa no size ampa sa etikuo mo do so pa ho ya do so wa mo ba studio ha enye ye ho wo nyina mo mra 18 ladies ani braba wo mo maji musika mo mra na maji musika mo maje because woni wase
ane wukulanya sabe eko sika de nka ho eya wasisika kra na da ho anka woni right bia say wodo wonsa ebeka maami ya obatan adwuma no oyeye so ahono na me ba ma be fa na obu kwase a wotimi fo ni bra mahwe me so me ma ya me de say ena de na so ho ni bra ne de wode ba hwe me so anya de say ebeye nti esa sika na wo fa ye ne de wabokro no na ye begina fidie so na ye no waka ne bokọ se sika no yo Fabra beto baby ada etisa esa ani adumo uko sile mu da ban ani 2 days ni ide sa kwasi ada na uko sile mu bali kwasi ada na uko sile mu ko mi ni ncho ati anani 2 days na wo free wa senchen da ban isi ho Sunday. Okay, na edia na asie wana ma usika se brasrem edia nkoma na akwa kwadi wosrem na mse yenim se asebo ho a yenka nwie yenti srem akwa no ko yeden Na me to hono me se dia me be didi kwa ho odent na busafo ka cha se me brasrem abusafo na ma ka sika se fabra ba sha da bi na unya sika wa he na ade ko srem no kwa ma sister mi ka say sikana 26 million eda box mu na me fae anu kwa menka wansem mesi wunya sika wa hin na ade ko srem ana ma sika ko e babi a menya sika no enene me ka no obi a ma mi sika awie ka te me wo hono na ni ya ba mi kunu ni ya ba fa ma didi ma se ma ka sha me se sika no wo de ba ma me kura agisa me ko fa kura ne ba because ama bo me hu ka aye se me mint na agisa me ko fa kura ne ba nsa na mu di sika ma na sika ko mu san ka aye na sa ti a me ti ho kura no so ni fa so bia. Okay, sa ujiye di sa asam no ye betumi akama wo enti na wode wasam bedan Akoma FM eni onua TV wo ba ye no ya kama na si baabi ema ba ma na je atom se boso me so a wode sika beba na de obia ya ka de afiri ho enti se wo bitinchan nyabotre esa nyabotre se wo bitinchan no wafra waka sabe asam ehuru Akoma adenti na wanfa medan ye na wase kofo sika ye de ama ne se wonfanto no ena wo bu ani a wo fa sika ne bi de koye asa na bisu asem ya no me say ai eno de me nkasa me fa na me boa 26 million da box na me yidi ya ka skari abedu this is coming as 2600 nta chai e 2 years na koye na fa 26 million ne wom ana me fa kwanse no de ma fa how the same yes guy 26 million afa sha da bi eni ma doso etu shada se wo bo wase kro no ana wo bisa ne se wo pese wo ko na time so na ba ma ne wo bisa no ma bisa no ono no kan frani nuaba ne baba ka cha sa me didi na da nzi didi wa tam se ni didi wa tam na wi se ne ba no frami didi e ke kan se na enye me den kira na me se no o sam se sam ne ma e di firi ho no ti na ni his kana me fa ya me ma me no aka wa kuma ne ka sansa me cha wo bo wase amane me ka shira no ana ka de na kire wo o ka shira mi sai se o di matam no se ye me ya me se me yo ono so yo di ma na me se asame na ma ndi watam me so ka cha o ma ne se ma di watam me so me ndi watam asama o ka nyina ya ntro ma me sai dia me ka nyina sai ya sem die kura de man sika na wo fa ya no wonim sika na se sika na mi ni na se sika na se wonim se kuo na wase da no wo musika na ma so de koye pastor na mi me fa se me de yaka sika ko du o frem na obusa maka sha se mi sika ni ye we do mo nti asa bibia eboko de bibia eboko ba sha bibia eboko woni obete sika da box mu sika ahodwo ya de to box mo de credo to ano wama sika no so megidi kwa sa wonim se wase no sika da ho eye kuo sika na so wosi wonim wama so sa 26 million wodi kwosrem na wo bia fra wake kansa ma aboafo ntin wo fa sika ne de ko sese ekuofo ne se wo mo dwo mo sika woni wase na anya wo mo de wo mo nka ho 26 million se de wo ka no eno ko ekuofo no ha ye bebi sa buru sa sika wo yi free box no bia wo mo so wo mo je wano ye ne san yes ka wo box ni me ka no nti obusa mo na de o meka bia esa wonim so abakoro no ye betimi achiwatum wonim so abakoro no
offer me can't share my minister. Me say, I can't ya wukaya, me say, wouldn't swab a cronwa, you bet me at 2 or 2. Oh, Moka Sadia me. Ah, some in my farm, I'm bar money. I'm betting my customer for I mean, Jenny send me a box or no. I am my gen. I have any near me. Esther, so we see can a box mo. And I may mama say, wa me to hay, me know that demo. And I'm a first can man crown, I'm a decoya, and I would tell man, I bet you was saying. One got some real sika. Yeah, Matthew. What in the sign? Okay, Sikana mama send a demo. 18 ladies. Yes, 18 ladies, money so say amunyi na mo abane de 18 ladies. No size. Ampani ampa. 18 ladies. No size. Aha. I was swati yes say. Brawanim, wo ya de awoko no bodi. Nya botra asam de ne kan ne ka no. Eti nya botra wudi design. From charity. Charity. Okay. Wo na ya de awoko no. Secretary. Secretary. Trofo. Okay. Eti afa bu akonta ne enkwai. Esther. Amawa me a friend say momenka. Me to was na menka. Na to bu asene ka. Esther. Me too. Chawa we pa. Wonim 18 ladies a ye wo askwa. Enya ne. Wonim ye yie pa. Yaka ama oswate. Na ya boy ye sika nyina na ya 10 peso akra na eya ewo box mu yaka nyina ade akira wo se Musika sana da box ma musika nyina wala musie. Netie mi yie. Netie me pa. Ya first, ya start ikuo no 2020 April of next year 30th ye kuo ni 3 years. Every daily Sunday bia obia ya twa ya juice 2 cedis. Ya dia ka ho. Ayar fo sika ka ho. Nti me bu tiewa me boy sika ni na. Ya dues, ya calculate ya budget na ya dues. Na ya share box ni 1914 cedis. Hey. Araba ansre ni ani abre ni kasa. Asta, ansre. One share ya be declare wanted. Ansre ni ani abre ni kasa. One share ya be declare wanted. Esrem na wo Ghana heya na wo nko ba bia. Wo ko ba bia ansre wo bokro no ntimo ani mre ni kasa no. Wa se na. Ah, 1000 me fa dey. E dey adwuma ni me di ko first store ni ma na. Efun sa gu nanum. Yendi na tem. Mumma onunka de open kire ya. De ehia say ya. Mo ndi na tem. Mo nka mo. Kasa ni enko, mon kasa ni enko. Ya contribution. Mo nya botere. Wo processor, ye twetwe ni sesi ya nipa mi. Bra wani na kasa gu mic no ma ha. Eno no. Contribution on process ya 1200. And the entrance fees 4,000 thanks Ghana cedis. Your sickness fees 90 cedis. Nipa ba ko ya de sika ya nyam fama no. Eno ya 1,310 cedis. And your contributions so san wo ya old contributions. Nipa ba ko bia ya sika ni na ko si 1,400. Ti ko na yi 400 cedis e de ato amako no. Na ya de 1,000 cedis na ya de amanipa no. Enti anu ya contribution na manipa 11. Ya boy no 400 ne by 11 ya be 4,400. Ti GSika. It is ska e da box no mu a Esther tam e de kono e yesen. Na 10,414 cities. Ah, okay. You rub on so your calculation wa ha mayen. Eti bubon mako mi gidi set for so ye bia de achi. Bubon mako ne yankeka mom. 1,914 cities. Dues near 1,414. 914. Dues 1,914. Okay. And your contribution of process near 2,200. The entrance fees 4,000 thanks Ghana cedis. Akoma FM 87.9. The sickness fees 90 Ghana cedis. Ba ko our process ya man by a young funny sick and sending. And we are 1,310 Ghana cedis. And your old contribution by remaining 400 each by 11 people, and also 4,400. Secretary wa ha say omdo secretary ba ye so secretary wa ante secretary so baba na wo so keka bo mo no ye secretary so nya say 13,924 na just almost 14,000. Esther sika wo mo kanon
Wamo say kanisika no eya kwa 140 million. Woso se for 2006 ana kwa ya bia ne yemfa. Ba jo ne ya dia hia. 26 million and what ada yini mu me fa. Wa sa no susu no wunya safwa wai na wudi bie box no so wunya safwa wai. Eda ya kan say eda ne dressing million ani. On 26 million me fa nti de o mo keka pa cho me nim ho hwe. Wo say nya botre. Esther me say bisa biem Esther. Wo say wo fa key no awa he wunya key wa na de bia aka so. Ma me ni dam. Mo na wo fa sika no. Ba cha se. Wo say wa se dem mo na wo fa key no ade bia box no so fa sika no mebo a. No ba cha. Then I put it to you say sana tie sika no wa wi ache. Me ntacha me ni mu kura. Sana tie dia na che se sika no sa wo se 2006 na fa ya wa twetwe mu ache. Na wa se nkwa won nti ana wo hu ye wo kɔ no ana de ka wo fa ya wo de kɔ ye. Ma dwene ni omu sika no kura so na ye de na fa de wa dwene kɔ so a wo kɔ fa sika no de kɔ ye. Sada na ne ba no friend me akeka ya on san kira me. Sa fa no to ncha ne enka sam. Fa no to ncha ne enka sam. De wo kan kura che se wonim se sika no ye kuo sika. De wo kan no wonim se sika no ye kuo sika. Asam aba wo de asam na ba ha se yegu so hwe asa boso me beso na ba ma ne de wasade de abre wo ne aka asam no ama sumdue aba wo de wo pe akobu box ani afasika kwose wo bi tincha keka ye de acho se why you wanted aposi for betimi acho wonim sa na me sira me ka se sika na mo ka no minim ho hwe nti o na wo de won sa kwaka esa ayi kura wona wo de won sa kwaka sika no enti ade be hyew enu sa kwara ye de be hyew wona de won sa kwaka sika na mo ka kura me ba wi so kura mani kura hu sa sika no bi wo de won sa kwaka da ka ne ye dan wo ko bi eso yi bi ye dan sana opesa ko srem a ase wa bi a pesa me ko srem e bi a pesika se ma me na me nkota mo so meba na asema wo ha ya ka de afiri ho why wadwe so opesa bo ma me kura no eti na oteta na hu se wa pia wo ye nwa wo fra sika no a wo de ko ye wo hia no kwati me ka chen se wa bi box no so yiska na kan chira no na je se wo kronfo esa ndacha ya kronfo wonya kronfo de wo ye no wankasa no wo da na adwene ho de wo ye na se kira ne san Okay, golden ladies, ani amunyi musika. Monda mo kana munyi musika. Mon kan chane nsa munyi musika. Number 18 ladies, munyi musika. 18 ladies, ya Jessica den. Mama wani bro. Ya Jessica. Munyi musika. Ya Jessica. Yo mate. Sister, una vim wo mu. Wo de wo gina sei. Mo secretary am sa atro no no ya de. Munyi musika. Me too. Ya na ya wasi ni dio. Wonni ba sande e ba ko e ka chese fa da ka ma u ka chese wonni be bia da ka si ya na u be bia si o ka fa aska na ye ma ti me ba ba wa o de me ya de e ka ka ma u ya de o de ka ne ba me so ne de mi kita ba me na no adana ya ka ta fa aska ba ya ka ma na ya mi ti u ka chese wonni be bia ya ba ya no wanted ya hia esta dende wa ka ta na ya hia de dende wa ka ta na Esther ya ni abere pa na yete ha no akwala ba ko pene huntimi nhwa no unimi nkwala ya kuta usara wo se die kan hu ya ma 24 hours o fa ya sika mbele ya mpe de mbatimi aye ni o free line so de mbatimi aye ni wo ba ka te ba bo ho TV so 1 million obi afa di free de mbatimi aye ni ya sika ya ma eka 24 hours Esther baby a wo bia o da yesra fa sika blai okay asu esu monya botre mame aya ceasefire asu esu na mera ho mentias yese ewiase obi a oye papa bia no
Area Mera ho papa. Mera ho area sa aya munya botra maye. Munya botra maye. Na mibusa asa. Munya di. Obia ye di na mibusa asa baako. Munya di na mibusa na asa. Munya di na mibusa asa baako. Monfla na mjina ho. Owom, wajina so. Ma me kasa, odi akasa. Esther. Ma me kasa. Obate. Esther. Opeso ukumi ena obaye na nyase wale na obaba wale me ba no. Me gina afidie kase so ka kira se de yawa wo de aye me no. Samen dan gene se. Ubatu na ya bahama me hunu wani na majewa tume dem. Sa wona nte kura akọ bebi na osaba ukunu chanya. Uno ukunu na ba ati bebi amuti. Sa wote se mi wukura. Me pese ubati me bebi ameda no. Yada se. O me bano me nanano. Me blay me so ato waka kwan mo ha. Ana maboa sika akodi loan. Ene ade aya ho ade. Sa wonim ze ka wei wo pede sika wei de kwa na wo twa sika to ha ne ase ye de sika ba blew na wo ma butere no atam ko sika akwa no de kai abaswa me se nyame ho hata so wo ba bua me ama ma tia sa aka na me jina na wie aka tia se mi hia mo na na se tia ko na me bra station phone no me fa na na mbra na ko be bia wo kwa me se mi ama ba hono Esther Kasa. so inti ade a wo ye pa nti dwen ho Wo ye free so betimi aka krom kasa twini ma kan wo dwen ho pa krom kasa no nti won say kuo ne ye no ma me na eye o nka ho bi wa wani twa say ye kuo sika inti de pa na ba wa dwen a watimi asole akofa ki ebie krado we na da we na no unya sa krado we eyi ki ni bia ubetimi de ebie intade a wo ye na ye kro no pa na aboye ye aha na e ba ni eni asem bia kan ya asem nyina na sefa ye sika esa bra ye back ye twa pa ene era bai ene ekopim Sunday ye hia ye sika dendenden ye ni uni asem bia oni wa asekasa ye nka ho bi ye de ye sika wo faaye enu enti ne ye betra ha sei enti mi gina fidika se yesu kasa sa Esther baby owo bia ye sraw pa ye ni uni asem ye sika wo faaye wom mama apemfo wom wo bia ye ni abre enu ti na ye ti ha sei mama apemfo ne nkasa Esther ye ni uni asem aya sika bra mama apemfo ne nkasa Mesa mama ne nkasa ngo microphone mo mama berba mi be imba matematika pampers nyambia to hom zuwa zelo ezea wana zut meligra basa to kuyor nerba kira leo ko haka daligra wana titmarika tontuma yete tonton sere do arane to hay ho ba hadara na zu letla nyaho me tuma hay ho de ke to nuru ma ya mu ke nuga ya yina yura ho ka manya lafiya duniya zu ho zina ta fara lahrar ho ba ta tinga zu wala ambona daligra lele na inda kala ko ya ta sara bora ho ma ba yi bi rabamba wa safula da bora ba ga la ko safula bora manze la ina wanti sa huya ta safula bora ho manze safula la bienti ma ko paro da na yiga mama ga buro ha ba Esther tar lagala wana ga dire soro tar lagala wana ominga mito tonton seba akata feeling tell the 1247 kadidia yan maken porta yo to dekla kenga o kanta kenga o kanta kenga tia onyo ndo eta ba bi yinga ma nyeto era wala sela tindi de ko na metara sirba tara ma bi rati tindi aka isho de wala era kala daru era nyara law da ka be seba to enga bohla to farta o sira en wan ika eta bala yo tita sirba metara kila la ka anti faida te kiri bila bala ya o jimi la to ikir kili ka te ka era bi rati be na ka ta ligla wana yo to da era ti ma bi la ka bo ligla mi sala to wa en bo mi sala me to do ala ti ko mi la to mi ba ya gana bala do ti wato ma ba where
na we ase Esther sorry me o ibezi wo ti belere me pa ti sorry me pa ibezi wo matili nye nso yete tam ne nya 18 ladies sikani abaje yabaje sikano de abaje na ekuo sika dia o kwa fasai ekuo sika dia o kwa fasai Esa sika 140 million mo wa to to sunu vida mo jina ho chance to sa 100 ayi 2 billion Mimi na pati kan wo mu dam wo me fa wo ma tu dam enya mu dam nim da fa nti o no fra me na me ne nka ho asa nya dam sika na wa sika na nya Okay. Where your bar? To spilla na yesho. Ara na wo back na so won bobran ton so na won ko ton bibi. Oya ko ko ya tikire yam ko sa. Ya nche so me kunu. Ya ko don ko wo kuro. Iso so na ye namu. Awi ya ko na ye namu bodo ko mi. Woni bodo. Wo pe wo tiri so. Ara na won ko pe o dia. Yes ka na wo be fa. 2 billion kwa wo be tua. Wo be tua dodo. Wo ya fa ya ho. Yes ka na fa ya ho. Wo ya fa ya ho. Yes ka na fa ya ho. Ya mama nyama ya eso ya tete ho. 18 ladies. Munya botra maye. Munya botra maye. Sate ya wo program ya mo. Ya di so. Ya ni aprepa. Go ya so. Wa bodama. Ya bodama na ye. No. Ebi nkasai ye mo obi a meet bako yesra mo obi kasa ema obi ankabi ya kasa so obi kasa mo obi ankabi obi ankale de mako na abadwafo mrem amra wa Ghana eti yema ye honya ha 18 ladies yema ye honya ha na abadwafo emrem esa ma no hwan me nwanwa esa de wo kan nwanwa pa yakoma de wo kan a wo kasa yesra mo ceasefire yesra mo obi anya botre mama shase mfiri araba shase ma me 1 minute Esther yakacho se ya mpe tutu a sika no Sunday yakoye na emi sa motifas kan bra ya mpasem wo pasem a se wonim se wo ka twa kun se wan fas kan ma wa wonim de ba yesu wo ye nim de ba ya itu wo pe ho asem fas kan bra. Okay, next person tell ni enya kwanko wo de atena ba bia tia de wo kan ya wo ka sa de no yesika no say wansi di kura na damu a ye hia yesika de wo kan sa wan fa won san kwosho ya daka nke ne wo ye ni asam nti ba bia wo bia ye hia yesika. Okay, mo Sunday mo ye dan secretary mo ye naming ceremony. Okay, secretary esira kosa ye de nyame di esira o esa power che say yesira o pa ni diem ya woni ya ni wo yina ya ti wona ya ni bon ayibia e wo yente wonu wase wona nya asem wona nya wona ya na ye de na nya asem wa woni mbira ya yina ya ti wa ye de ye anya meeting ya kwaso yina wonti men kan che se woni ho hwe yan ye de yo e ba ne se yo ya sirawo fa sika breye na ya tuo ya jumadie so na ya nya de ye na ya kuma nto ye ya mpesa wo ba wie ye tika ntina ya no mama ena anakuoma
yebeye say ama yampe ayibia wo yentem ye pen peace nti fa isika bra na yemfa wo ye ho na wo so fa ho ye Serwaa. Okay, yeah, that's the next person. Yo, Esther, yes, Serwaa baby, I don't know. Yeah, you do go. Oh no, dear ka. If you say ma daka na esi ho no, se nka esi ho no ya toro wo maamene edi bo ho ya kire say wa se daka de a, obeti ma fa. By wo he daka ni mu no, you say 18 ladies. Yanka say wa se daka. You say 18 ladies daka na ye de ebesi wa se ho. Wano so ya mother e wo ku anim. Nti wo ho kwan bia sa ye de daka be de ebesi ya maame nchen. Eni kwan sa wo ti ko peki ni bi, edi bie ayi ska no. Ya kwa ka wo say enduru sa akura na yeje. Nti e ka se tena se na sisi esika no ma ya obetimi. Wontimi da. Ye de book ni pen to ho na sisi ma ya obetimi. Ye kuo no ye kwa 3 years. Enya nkwala sika na group daka ni mu. Munyi ska bia mfiri muda. Ye nyiska. Okay. Ye nyiska. Me yale ye no. Awaso omojeje behwe me. Obia tiso wato otue 53 awaso omo behwe me. Ye nipa 2 ena yare. Sa ska ni na gu box ni. Okay. Sunday na wasanka omo close sa ska no. Egu box ni wafa. Inti nipa 29 53 so to about time na. Okay. Nipa 2 ayasan. Okay. Inti baby a wa first kana kwa bia no. Yempe hawo. Okay. Yempe se ma ya wo ko no nkasa mama ne nkasa bi. Yempe se da bia ma me be su de bia na akwaya te se ye ha na adwene. Ye ji esika. Ye ji. Okay. Mame wo dia wo nsama atwa to na yenkwa wo so ba kasa ho. Okay. Esther man ben me hore sen ko me de sen ko ku ko mi ma ba tu mi masra to wi la kadetu mara ban ti tinga da kana call ma ti miti yele mari ki la hadik baba para dik yo so sam mi le me to ba to mi ga suri ta la wana trikila be da ko sen sagala ma wa ma do ba wa sen na tu yo ko para ko to ko ba he second wata ko ba mi second to ba to yes ne ai be ha kana so ha kana so be mi ka fan ma ti yelo se mala ta la wana zina ka pala Sunday la fan. Okay, mama dia yesu wasu mama na so mama ra ho. Mama na so ama me ra aho. Mama say na tesa na kura be kire mama ya ho. Facebook for so omope translator. Facebook for so omope translator anti. Ye ra fese na kura wa ha say. Mama me so fa wo se matwa to na ye fa second story to aso. Mama yeti auto na yan sorry so. Who di obeka? Ya na ya se wiase omo ye papa bebre no. Da bia mo na bre. Ni hu de meka. Ana nya kuofo iso kura na ni maami na omate maami ase a. E ka sem na da ho na ni bresem pa. Memba impo na asaso muse ma nya abotere. Kaya wo ma mo ye nkola bone na ka wo mo gina me so na wo e burme na ko wo ye me se kan na me ni esa de me ka kire esa se de wo ye no me hu de me ye me ho bia o ma me a wo ti hoy na ka wo bra yire ababa ye wo ma me sa esa ka be ye o de me hu de me ye mitimi so anso ba gina ni mu ha ya ton gidi na mabana ma na me mo bi ahunu me pe wasem e che me mba me wo mo nyina me do na yo wo ya wo dia ye me wo ku mi kura nka ye me wo de me ye me ai Okay. Hey. My producer, mo boy, boy na accept aya nkasabiem aya nkasabiem baby ado na nkasabiem yes raw nyabotre aya sika but sika na ntimi ntowo nkwa aya sika pa but ntimi ntowo nkwa aya sika ntimi ntowo nkwa eti nyabotre emayen eti ladies yabada mo ase pa se mo ba na kwa mo mrem na bibi se ya na mani adin pa but nyoma se ya no mani atete man shabe ho so a anra ni fio beba man shabe ho so a ni fio beba che se
nwanwa se wiase wo mo ye papa bebre no abre bia ya de bone na etua wo mo ka na nka asew ban asew dodo san no mo ye sa de ya mami eye Nana kuya ama we de Facebook for some translator ba anibra banti anibra ba bebre wo ho a unse me matna boga be 5 years okay enti bebre wo ho a meti ase se omo se omo bre na omo nyina ena fom ma wo mo wo ba ye kra asem we si ye no omo koye adwuma na ya to aduane ni bia ye de abro ama wadi ye ma wo sika wo kra akwara bia nka ho no ene omo bre enyina no ni nyina no omo ba e de sika ni bi ye de e ba beboa wo enti ade enti na wo ye sa ade we Esther ade a wa ye no ehu wo pese wo ku wa asi wo ye de kra na wo da so ne ye de e ya asew mami se de ne bade wo fa mu bia no wajew enti ade na wo de sa ade we e ye no Esther na wo wi a wa sa be wie ne se ade sika na ye 2 billion Esther enipa na manipa ye boni o enipa na manipa ye boni na ya no asem we ya no asem Esther asem a waka na ho kran for you ho for cry Esther enipa bi nso di o me se ene asem o eye mi hu pa o ama na enipa bi nya hu ye asem we ye hu pa se woni nipa na tie na wo so de koye adwuma ma me ngina aha na watonsuo na wo wi a baba wa te se wo wabra wo sika se fato aduane na di adano ba ye ka cho se Esther wo ya baba wabra beji sika na sha se fa koye adwuma Esther ma emiem na na kwa wa ba so na nkasa Esther ma adana wo ya sa de no ma me ka cho wo betie mi kakra mi tie Nieti me ya sani nyina ma nka enye se me ya kronfo na mom yawo na me fam Esther wo ya kronfo efri se me ka kira wo se Esther bra na me ya me fo mi sika mawo na fa to bibi kakra wo ye bo fruit enti bra na bra beji sika Esther man ka sa na njero o ka ye de ba ana ye de sama ne ba ne fra me ka kira me no ene ne ma me ha na wo papa ma ka ho beji sika no ne ba ho Esther wo ti wo de susu wo na wo ko yiska wo ti bo fruit me ka kira wo se Esther bra na me ya me ma wo sika Esther ka me wi ase nyina ente ma ka njira wo sa ma o le ma te ba me se to se wate ma ka njira wo se ukunu yi se bo so me na odi sika ne baba bra na me ya me mfa me boto mu sika mawo na fa ko na ko to bo fruit no ko chibi na fa to ma ka njira wo sa etu ni ma me ne ti wonyina na adwen bone sa wo tirim da bi na je ya wa na ne fra me ya wo na yes wutumi susu wana ya ne mane otomatum fa otomatum to so ya je sika Esther free now ko akopum na watwe Esther tieme free na akopum na watwe se wa wote frafra kasa na omo kan ye no free na akọ ene na watwe se na Esther me wu krom ha na sika no wonsam no bra me nka na nya sa de abato wo mo wote ye ma pa cha wutie o de o se bo so me ne ba ne diska no beba me da me stra wa da wulma sika no wa de ba o de amun na ma je sika no Esther wo de hey Esther me dan fo wa ni nso de ne ma me so pa sure ma da ka na de asa no mo fa ma de ma me ni asem Esther de esa fa sha da kan fa wa de Esther sika ka mo ki no wo de na ni ana ki be me de ki ni kwan me de kwan ki ma fa nko ba bia hey Esther ya me timi aka ne ma me ka se o si bo so ne ba ne diskan ba ma ma ka se me ni ko se me Esther ya be declare wanted Esther ya man grace period ni na ya be declare wanted ya be chino osremo na Esther bushia for so tie ni a ya chimo bana nko osremo okay Esther nko osremo wa ya I just said no you declare wanted Esther every sabre am ko si kira no pa ya be chew ena mi ka se ma mo fi blank ya mo pa se ma o kira no pa bra 26 million nti 26 million na fa 26 million na bra o kira no pa no me see me ma use mu nti o blank na o se
odi 1 month odi mi sika no beba odi ba sika no Esther Eliasem no esa sika na wo kunu so ode ba no se wo abotra ada na wan twen na wo kumasi ni ma me ben aso ba na wo obeba ba se na nche de na besi radio so me se nsama omo keka che me mani nje ho na ntini me sisa me niam aye da Esther why just say munu na ujina ayine so ekeka na wo ho Eliasem no Esther bana ne kan ko sem kirewa wa se na kan sem fo kirewo wo de ba enya na jo no hefa na akoda ye eda na ba ha no hefa na enyume no koda ye ada na ye nipa boni ni sa wo so nya kromfo eda na hu ba bia susu boss ni si excuse na da kromfo no ma oba eda na hu ye wo be bre papa akraba akope kromfo papa wo ti mention no omo ba ye wo ni me madodo ekrekra wo mo eso so omo ye adwuma hwa omo mami ye pon ni e kwa efi se ye sorry mami hu wa wo be di dey wo be no kera mami ne ye nipa kra enwa enti how much more say wo na oya na ase na e no oka no odo kra che ne ma na se wo how dare you wo ya no wo akoto nsuo no ama wo top mo na wo da fie ada wo ba ye nyina wo ha na se kwa se adwuma abaye no kobra na be ka che sika dodo e be so ka ne fa ma na fa ko ye adwuma wo bia wa no escape bo wa ni na hu sa wo kra no wonim nyansa wonim nyansa ese wo e kromfo Esther e kromfo ankasa fi se hwe kwan a ofa so eyi sika ifiri adaka yi mu no ko gira ba bi tutu won show bibi se chese wonu ho na uko gira ba bi ka se yentwa usika na e ba no but Esther mami kan che Esther mami de e kan se ka kira wo ba no enfiri ne nkosi kina no pa omra on samra station ya bi na ye ne ntenase ne sambo so me na wo kan de ya no ne se wa frɛ asama ne se wa ne kan eso oye nipa bonefo wo krofo yes wo krofo ankasa wo kromfo visa ya utimi bi wasi eti kamami trashe ya se kamami trashe ya sorry bie man kan no no na ko afa utiri so no apampa so na ko afa ho adi nyame betua ka Esther ade we menye bi da but ade na wa ye no nyame betua ka Esther because eya obi mame onam waduane adi onu na ma nsuo num omo ba bi ada omo ba bi adware hwe ba bi a odi na gina na wo mpenya nsasam bi nka says almost 100 million any woman also 140 million why na ka no kore mummy enu say ko no ne west why na ka no kore una no say kwa kan una no say kwa say 1 billion kwa na we say 1 billion na sikale bi o ka che say 26 million wa e da na hu say so dance ni hwan so mo bua so dance ni hwan o nya da de kan ye hu say 2600 ne gum Esther be declare wanted nti abushia fo mo ti am pass papa bi na mo kan kire mo ba no nam se ba bia asem na ke pese e ka no Esther ma bibia sai wa ma bibia asai na Ghana emra wa ha se nti dia ye no e wo se ma emra no e ye adwuma Dr. Grofine hello bibia e boko de no size na ya jisusu ha da o se susu box Dr. ze de ni bramba papa yo ba na Mr. Grofine no ya mama mi bi mama said dia na wo ye o studio no just o man Grofine ma ye na ye be ha dwen pa ye da say yo Dr. Grofine ye ti yo ene ye chia oni watiefo na 18 ladies ye ba ye mu tena emu nsia e wo menstrual disorders nti ho asem ne ye ba be ka no na ansa ne ye be ka ne wa dance sonku bi wo ho a ye bo ama obi atie na 10% na ekostro aba fom kakra nti adanse Me ba tun won nan sai mi hu odobi sister bi na de ma me but me man ka be problem bi an kire no na de ma me se me ye no se e fa aduro grofa into ye no ana me ji ana me de ko sister bi ana o say like obi a ne me senti me meyi e bi tu ya le no bibi na me de bi me yi number na ma fro ana me busa o se pa cho oduro mi se ni me me se ko pesa wan ye ni e ma me check so bibi ni pa cho oduro mi me bo ame sin ai be bo ame ana me pa cho na me ye bi ato na obusa me se mo
no bate mampo na ase nko se wa heba de ko to mi ni se me ya me to ma wo de na de sakulenti ni enkwano bi sha se anuma doi me no mpa ko wie no na afa de ba korokora ansa de ni bande ma me na e half but me no wie na nko to tu ka ho no de ka wo tu na me no ansa afa ma wo de na mele a me de me sakulenti ya wuro ho kura se bi eyi nti na do Sunday ya na mate ba ko aka no Sunday no pa ko dale na mu je ni adure de kama pa adure de ma je ne di asebe sena ba wanye ni aba ama no ho atonte se me frɛ mu no ma dam ase na ma se nyina obi a wo sa hawo na me wo mu ni bi no e fa wo ni ma ye nuro papa ma ye nuro papa to ma je nuro eno betimi hye adure kota ro ba ko ma me de me no de me sa de me tena so isi bi do si akwai emu fuo no ho ebo ame ma num no na me tena bi so na me de bi ye nkwai ankosi aga na sa ka sa gro fa yi bi no abo me ye no fele se bi a obeka se bi ba me na te se me ngoma no me twa bra enti edu na me num nyina na ma no me se bi abletwa na me twa te sa ka gro fa yi di ama hu se me twa bra aba ama me ho ato me enti ama se boda wura kire mu bia to bi na wono a ebe bono da mu ase ya men kan nyina yo se de eka no wo yo ba no wan hwe o mensisi a wan hwe ya obeyi Nyankopɔn bani aye se wa ma omba na da bia me ba me kasa wo yo ba Nyankopɔn de wonkosua agya wo kwan na oba asase so enkosua pore 1 million wasifa bra asase so na oba wa wo kura 15 na wo hwe a 1 million ni wo de be den wunya emfie dumiensan ne mu 700,000 ahye eko da bia eguso ehye 300,000 na aka no emu 300 na 400 pe na wo beto enu bi na odi bi be ye o menses na odi bi afamu ayeba na wan hwe yi a obadu num no bi na wa ye no ma bi ama enkusuari nyina ahye na wo bekọ konfu ba ho se wo kope aba ubeko ne konfoba no kwa onso ni ba natural no go from yadro no se de be ya kusua akoba akokra no a ebe generate na watimi ato na ayeba amount na se de ye ka no da bia uyi oba oso hwe o mensisi se de be ya o mensis no ma problem because mensis no e the problem ba ene de awo ho problem eba no go from yadro no se de be ya bibia be kama da bia ye ba ye kasa uyi oba hwe o mensisi efi se de me kan ye no ye yi ema ensia edusi wa emunsia ewo menstrual challenges sa emansia emu baako onyaba itu hwa asase so ema bebre ho a omu anyaba ana omu guso omu peba enya ade a Nyankopɔn de akame na wa na untu ho na mo hwe fa magedro no chede be ya bibia be fine sa emansia fibroid betumi abeto baako yam nti ko hospitals ubehu ema bebre jiso ko hospital kra ansa na doctor catch as a fibroid word yam if it's a fibroid na enye ya no ho problem ni nyina ye friends hormones ana hormonal imbalance and the cause sa no ma we nyina ntinum go fa magedro no se de be ya bibia be fine sa emansia ba ko benya menstrual pains to hwa ema ni bi wo ho a omubusu meso a omufa ya omu bibiri go fa magedro no se de be ya sa how we nyina e be free ho Nyankopɔn onye nipa bonini se omu obi de afro kama na wo de e ba gi se ya wo bon sa no da bi entisa yare sa emansia emu ba ko benya miscarriages wonyem na asai eno kre ye o ma bebre o ho a omunyem na asai enam grofam no munyanti nyame adom enne agina mo mu enti so no grofam agedro no se de be ya bibia e be fine sa emansia ba ko atenka beti akọ nti oba bi wo ho a yise odi jashe no ansa no ho se bibia aka no be sira no grofam agedro no se de be be wa ama bibia aye kama Di number no ne nkyerɛ baby abenya duro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 menu aba menstrual disorders de mu ahodo pi intimi baba wo boso wo mu ba akokura trumi ka kɔ hwɛ grofa mageduro no de toso mienu amma sɛ de ɛka no obabi wo ha ne bosome ne so a aduane adi aduane wontimi nnibi yare ye friend ice cream period no grofa mageduro no sɛ de be ya bibia be kama de toso mienu obi wo ha efie dunum na ne bosome no friends ne message ne mai friend aminoria ana eminoria obi wa efie du na ne message mai no grofa mageduro no sɛ de be ya bibia be kama
oba bi wo ha aka na awotwe ana nanum ama ne menses na ba no obebo ne nsa no saa kopim se ba beduru efise eba no ayetic eyi clot Mr. on go for magedro no se de be ye ebe sane mogya no ama na baboko mogya na wo se ba se nsuo emebi ani bedane e ba se wo bia na kyese yare wo no go for magedro no se de be ye bibia be kama yo de friend oligomenorrhagia ono de ebosome de so a esomu kuba akope ana tot Mr. on go for magedro no se de be ye beboa ama bibia ye kama e de dear friend dysmenorrhea painful menstruation woni na wa adwuma mu wontimi ma adwuma Mr. eyi 2 o'clock clot de ya wo na ewo mu na kokomo opo and wo fefe ne ho wo dem no go for magedro no se de be beboa ama bibia aye kama obi wo so ane de emma ba abosome ne so a ne ba entwa bu abosome mienu ne ma enya beduru so a entwa bosome mienu no da so ye ne menses yare no go for magedro no endometriosis na by for ema minu friend ani dane wa wo de na ho atinti wo ye o menses na sign na chiko e de yaw no wan hwe ya emma oba no go for magedro no da bia ye ba ye tu ye nua ma no fo wo use contraceptives e de bo ho ban ye family planning na ko doctor ho man kire de no mogya befa enye sa ubewie no na o menses na emma enro ni bi wo ho a emma wo ye allergic to sperm enti sperm kan ho a na ba mu a na ase no ni padua no ho se oni sperm to nkwanta a wapan timre bia no go fa magedro se de be ya e be kire se sperm eye mani padua no sperm ma oba ho ye fe no go fa magedro no se de be ya bibia be kama ji number no ni en kire oba bia obenya aduro ni bia to emre ne ya so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya di ya kasi ekoko eni nuenro bi e friends zain to xylem na afra ye grow from magedro no nti aye magedro sonko to ho na so ni su biu ye adwuma wa awia so ye adwuma agya ho no grow from magedro no wakoma bo periperi wonsa no nan ayo titiriti oto ase twetwen honam ne honam nyina ya oya edura na adwuna wontimi nda Mr. no grow from magedro no aduane si wona wontimi ni dia akwa yare no grow from magedro no ye nua ma menstrual disorders ho asem ne ye ka no grow from magedro no a pains bi ni ho yaw bi ni ho messi ni ba ya infections bi ni ho mpompo obobo na epa ya Mr. no grow from magedro no obi dware wi no de afi edwe ne ho Mr. yare no grow from magedro no se de ba ya bibia be kama kumasi ha ana Asante region ha de ba bia obefa bia obenya aduro ni bia to na emom se wo nkrama mu Mr. ko kanshi drug lane Kings Walkeba Tinatek na boachi Angel Repash na Ruta obenya bi wo ho asama fo nyina ko Ekus Pharmacy House of Drug and Awidama wo kasua ko dependable ana dasus opposite obenya bi sa na wo tema Mr. ko na boachi na Little George obenya bi asama kasifo nyina Mr. moko amen obenya go from magedro no sana amasama so benya bi wona na heba post office opposite asama kase ko amen wo so huma ko NS Pharmacy obenya bi achimo dafo nyina ko Chumasi drugstore obenya grow from magedro no agros road oda kwano obenya grow from magedro no okofo dua ko Gapson Pharmacy obenya grow from magedro no enkokofo nyina moko hillside obenya bi sana antiakobam ho sunyafo moko kapeba moze na green light obenya bi tachima fo nyina tachima ahimfie opposite obenya grow from magedro no wo takwa ana pristia okọ owo asa bidofia obenya bi bogo so fo nyina ko unique heba sana takra de moko AA mensa wo kepko so akọboachi ansa na apena obenya grow from magedro no mankasimfo nyina ko Jeff Heba wo El Social Station obenya bi emredi nti winiba fo nyina bisa awrade obenya bi okọwa obenya 1000 Pharmacy ana obroni Pharmacy ta friends tamale fo so ko PK Gombila obenya grow from magedro ni bi ato ji number no na mre no aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 18 ladies no size ya weke obi ya da sede betua adisuale so doctor be kunifo isa de wi me kra boto pa asem abusia ha Akoma 87.9 Onia TV eso Akoma bunsam na yade eso mo na happy birthday enkoma Bernard Ado ene eye wawoda enti ya ba ya da ya ho abasisi na fe ya ba ya the second story no ato so Sankofa natural science. Asema ni tanka chama se. Enti okobo obusa formal obusa for se mi ntwa so ana. Sa so asem ni mu. Ana me say sister na okasa. Mi wa
sasa no kan tell me say oba no we complain bi ma na busuafo no fa me ho say bia me ne nyasma me ka che me busua ba complain on so ya ma ne ma me no oye complain ma me na ma me ntimi musa me ne hye no ho but no asete on meeting o tete me hu na me ka na woni mako enti edwana wo ye no gu ye no ga na oba bi no ga ne de na gina me kwa adwuma me ma woton mpaboa sa edwana gu ye na chi ma wo san eton mpaboa o di kan na dafo bi kwa ye adwuma o ye 3 ona dafo no kwa ye adwuma no me kwa adwuma enti me fi adwuma be na papa frɛ me sɛ me yere ba ha no na dafo na frɛ ne sɛ ne sika bi ayira wa adwuma enti mo frɛ ma o frɛ no so on na fa 87.9 Kumasi esa je tun se on the first kan enye onu na wo hia no a wo ka se okoi se obi bi yira yem fa hye wo ka se obi bi eni ho a wo pe no me pe me waden na wo pe na msiu wo ka se ana madwena mba ho se kohwe badaka no afedo wa je tun se on the first kan no o je tun ena me ka che ne maame ko sika ne ya ko sika nka ya me miti wo sika nka maka se won fa nka dana ya ka sika sem no nka maka ko yi sika na ba ha se monji ne sika ma no na minibi ene ya ka se mant so mant no so nyanso ene watam ko sika ka che nse won fa sika ne mbla nyamfa makofo no na ne mant no so a ne kunu di ne sika ne baba no agi ne sika esa ya frɛ na won fa ya frɛ na won fa ene nura ya ba ha ya anya kwanya ene ne ya ba ya pese ya ka mu ka kire esa ba bia wowa sika ne nya media eye kuofo dia won fa sika ne mbla kuofo na ne kana ewo ya ho no ya de ba ma no ne akra ne fefefe eti bra wo bisa no fon so a o ka se ono ne fa ye no ne nyina so nti a wo se wo fa kuo sika ne ye de ania wo se wonu ka che se ya ma ne sika nti a ne kam ya mfa ma no nti na wo Kovi organic tiger nut powder e de a chro se bomodian pa bi nene se de setan wiase mutran ye den pa ne pressure wonka bi hiem no bi akwatam asem bi no de abeso maami oba ye gisie man bi because why ho ne nyina no nyame anyina na chi a ne pressure na aka no ho a no nti na de meso wote ho a no apa bibi de abo ho ban ya Kovi organic tiger nut powder ensam a ye tie de ni hunu nyina e mani pa ya de eti abre bia di Kovi organic tiger nut powder na emwa ho ban emfamfiri ya de basa ehom wono mo ade abadwa so se wo bibia da sa o makoda nufuo se wo ye pemfo betimi adi bi mane mema nyina ya atadwe ya eno ma hata ne kama ya chese wo mo etonbo ne da fom eti bo modin ape bi fa ka waduane ho ana papa wo nyansuo de nso a na wo di bia fra no abo ebeboa pa manipadua na bre bia no enya pomodi a ejane na so 0200777277 0200777277 ya dia second story no to aso na answer na no happy birthday Akoma Bernard Ado aka Girly Short 8 samaka aka Girly Short 8 na ma ko kan say ma ko man kan bio an so se fe no gunshot ti awo photo wa hu ampani ampa okay nti happy birthday Akoma mun samfo mun si ufom kra nim se won so saa e na won so won si e fom nti happy birthday Akoma be me na yesre nyampa e de ma e wo nwumadie nyina emom ya de second story no e to aso ye grow fine so aba eti eni je na ye bebrebe be me na edro na ahwa ne de enso ye no nti hwem na ka wasam enso ye no grow fine de no na bua yen yesa adwuma nke get theater pressure na wo no nya bete grow fan na bo nte don de hwem enso ye no within the sign patcho within the wisdom kasa kase patcho within the wisdom ufri hin na bae yo takra de bite now no kuma se na me wo okay dia na donam ma me nya bi koso ma brabo ma menti ase because me ho na yese me nkumi no maduro kura na me ko se bi fitakra de na me ba kuma se me be ya djuma me ba sha se Akoma FM 87.9 Kumasi up to now no dey sisi ma brabo no ma menti nyama bi ase e dey na asie boy nkomo dey na asie me ya djuma security work and am san yeso me adwuma but na nyama bi say e ma me ti me madwon say bi Kumasi na embo ame dey a metu kwan akọ Dubai ndi say Dubai so na metu kwan na
me hu kwan bi me fa so am be den me be ko na me madam fo bi wo na me eye na me ni didi nkomo e ho ebla na me wo me kuro mu no na me ni didi nkomo e fa sa asam no but one de wadi kan kwada dada nti me so me ma adwen se be du kuma se ade a na me pesika na ma ye den se de me ma ba sa me pesika na ma 87.9 kuma ko du man ko no kora be ko Dubai ho akoye akopa adwuma ho ye den aye na me kwan be fa so a me benya sika na ye den akọ nti ma me frɛ me wofa ba ko e wo ye honom me frɛ no e yɛ sɛ won so wisu machine ayab match galam sɛ machine ni bi nti me yɛ sɛ me frɛ no na mapɛ moto bi ayɛ den ama no nti ahyɛ so odi kan e ma miska sɛ me fa ento machine ni yɛ den e ma no sa send this kind back yɛ den e ma no but up to now no me wɔ hɔ a na bibia me sɛ me numa duro na me yɛ den na me government tin me bia so mabrabo nti ma me sa frɛ no me wɔ fa ne biem na me imagine say Dubai na be san den be san akọ nti e ma me yɛ den me san frɛ no e ma na send this car 2200 cedis e yɛ den e ma me ma ho kwan yɛ sika no fa so a e hye e na me san frɛ no biem e ma na san sande 1000 cedis e yɛ den asan kan ho e ma me nso ma ho kwan yɛ sika no fa so e na sika no hye enton koda madam fu bi a oboa me ho kye na me yɛ bra na me yɛ adwuma wo yɛ ho takware no wa me yɛ adwuma no na me yɛ boho adwuma ni bi ono so me frɛ no makoyɛ adwuma ma ne pɛ ono me anante da nti oni mi suba Akoma FM ko so mi se me yɛ basa ba mi bi wo mi nsɛm na me de kye obi a me nwen ho me yɛ adɔyɛ pa ti ma obi kura ba bi a me ne te ka kyerɛ me sɛ saa adɔyɛ na me yɛ ne betumi ahwere mi sika bi ayɛ den agubo kansa no me man fi no ti madam fu ne sɛ me tomoto ama no ɛna ono so di sika ne yɛ den ono so ma me 1400 ɛyɛ 14 million o send ma me nti enu de tesa ne nsanka machine no tuma yɛ sɛ mbɛkɔ Dubai nti ma me kɔ me fo car ɛkɔ Togo kɔ nam Togo ho sa na sika ne yɛ den ɛhye na msan yɛ den aba back obi akɔ Dubai de Togo de ɛhɔ de wa ma ne ne sɛ ɔhɔ na ma kɔ Divu na sɛ bia me nam kɔ Divu ma me ne ba kɔ ɔhɔ no bɔ ne bra nti hɔ ana hɔ sanka me hwɛ ne bia obi sika kra yɛ den asopɔte me na nka matoa so yɛ den akɔntim na me Togo ne sika ne yɛ den ɛba me kɔ du Togo hɔ no ade kyeɛ ɛna msan yɛ den ɛsan ba back timedu na sika na aka mu 1400 timida me nam kumase na me kwa adwuma na me ba me kwa adwuma no bia ne so na me di me yusu amba sika na ya basa at up to now me bra na say me wofa ne say for so ohun sika no na me sika me hu kwan bia fa so a me hu asema me ka kire me wofa na obagi me adi say ada say sika no ma ye ne say ana say me sika no ye bibi say ene to sika say ada ntami for ne sika fa ma nti ofrɛ me a nsɛm a wɔka ne sɛ wanhwɛ ne dia sɛ ɛnam sɛ sika no nti ada sɛ obɛdi bɔne bi wɔ me ho aborɔ mbɔ ma me amane nti me so si saa de no ɔka saa asɛm no kyerɛ me no sɛ ɛna me wɔ hɔ a na bibia ba me tirim sɛ menum aduro na mede na me ma me kɔtɔ aduro koraa sɛ mbɛnom ayɛ dɛ because saa sika no ɔno ka no menyɛ saa sika no sisie yɛ metie afa sika no yɛ dɛ ɛnɛ bɛyɛ 2 days kɔ aduane koraa bi nka ma no nti menyɛ saa sika no yɛ dɛ ɛmfa ma no nti meka asɛm biara me wɔfa no yɛ dɛ ɛnti ma ase the best thing is say ada se menu maduro men sha dan te ase yie nti gi se wonya abotre pa na wo baba mu a because me kura ka che me menti ase enti gi se wonya abotre na me so metimi ti ase ansa na asam ne hu kwan be fa so betimi aboa wo se wo ka sa wo te wa wo pesa wo fa duro no mu oni de enya wo kwan nipa bebre eta bo mo tirim na so suicide de da bia bo da huro se de bra ne tie bia no eno de ye yi frim tie no kwa de emfa nto nkyɛn me pesa wo be bo so biem enam sɛ ya fidie ya de manipa ni da so nti eno de ya fa no nto nkyɛn kyerɛkyerɛ me mu wo fa ne koyi ma ne me boa me patwan ni sika sɛ no abedi wo honom 3700 okay uji sika ne sɛ wo de yɛ den me yɛ sɛ me de to machine ama no machine ba ya ɛyɛ moto 2 ties ni bia uji sika ne sɛ wo de kɔtɔ moto ama no ɛna yɛ den man kwagye ɔno sɛnde ma na me kuma sɛ ɔno sɛnde sika ne ma okay ɛna yɛ den nti ɔ sɛnde sika ne me so me ba dwen sɛ me sika ne betu kwan akɔ Dubai mebo wona wo ka kyerɛ wo fa sɛ ɔmfa sɛ sika ne ma wo me na me ka kyerɛ ne sɛ machine ɔno ɔde machine ma obi like ɔde ma ɔmo amudi okada ni bi nti me yɛ sɛ ha de ne bo ɔfo nti ɔma me sika na nka me yɛ den me ntobi mfa ma no home use ne me tobi ne den mfa ma no te ma de sika ma ba ne sika me ma adwen sɛ me saka sɛ sika no so a me de be den ebetu kwan cause no bi aka kyerɛ me sɛ sa ɛhɔ na Dubai na wo kɔ ne fa sɛ sika no yɛ den ɛmfa nkɔ saa 30 million ya fan ko Dubai ntentumi fa anko ne ma bin se be pidi ya de aka hona me dia so na me dia de
ɛda kɔ ntimi saa 30 million na move ye ɛkɔ Togo ɛkɔ du Togo hɔ no ɛna me san yɛ den ɛsɛ di bi sɛ de ɛsan me asam no still menti ate kyerɛ sɛ wafra wo fa sɛ wo de tɔ moto 2 times so sɛ de de ama no meboa asa wo tafre wo fa adwene wo sɛ wo gi sika ne de akɔ Dubai ana sɛ wo gi sanka ade tɔ moto no but sika ne bɛka wo nsa no na wa adwene sɛ san yɛ sɛ fa kɔ Dubai na ma adwene sɛ me de bɛtu kwan e tu kɔ tafre wo fa adwene ho meboa wo kɔ tafre na adwene ho me pa twan na de case sɛ ba ha die nyame ne yɛboafo ɛbɛfa what do you say 87.9 Kumasi 26 years ɛna wo kɔ tafre wo fa adwene ho sɛ ɔmfa sika ma wo na ɛfa kɔtɔ moto 2 times fa ma no oji ye ɛna ase wo di kɔ Dubai nyame ayi wadom obi abɔ kɔkɔ sɛ Dubai no wɔnom se yɛfo na nso nye 3007 ɛna yɛde kɔ Dubai still wɔse me disika be kɔ Dubai enti kɔ Togo no na ase adwuma bɛ na o Togo hɔ a wo akɔyɛ apɛ bi di asoso na me imagine sɛ hɔ de ɔbɔ danti no ebia sɛ me yɛ adwuma hɔ na me yɛ mes kakra asoso na me de akɔ na de afa Togo border no so akɔ Dubai na Dubai no yɛfa Togo border so na ɛkɔ na minim hɔ de me nkɔ hɔ danti no minim ebi ama akɔ suba na ma akɔ live hɔ de a me de minim ba me nkɔ hɔ danti minim sɛ yɛfa Togo border so na yɛde kɔ ɛna wo gi me I put it to you sɛ sika no wo gi sɛ wudi wa amfa wa anya wa adwene convince me na menti ase sɛ wo gi sɛ wudi ye bibi na fa na fa wo nsam na wo ma adwumi na ne sɛ me gina me de atu kwan ɛna obi ka cha wo sɛ sika na ntimi fa ntu kwan enti de enti no amfa sɛ nipa ne wa amfa sika na nsan kɔma wo fa back ana moto na aka sɛ wo de tɔ no wa amfa anto ankɔma no na me ma adwene sɛ be priska ni bi ayɛ den aka ho na sika na wonya bi a enka de da wo fa 37 na nka wo kwakɔ gye de akɔ pre no de pre de wo ya bema ya wo bema de e wa sa wo pre mutrim na sha osapo mu na wo pre yen so na ka benya bia e ka bedi nka kwaje wo fa de na ansa no wa pre e tu wo fa fra wo se moto no we na edi nka de asam na ka kire no me di ka kire ne se obi a oton moto na ma me no enipa no oton moto no sa nipa no moto ni nya ne dia nti mama ya ji moto no afiri enipa no ho omo nke ma chi nipa nti se nipa no so si wa diska no nti na me pa kwan bi so menye sika no de ama mo for back ba bia manya sika no ana ali nso ye hwan ali nso ye hwan se ma hu se wo case na ali bi nso wo madam fo a ono boa me ho kire me ko ye adwuma ma no e wo nzema no me de fa na okay me de fa na dan fo ma adwuma sai ye no o ma me kotena na nchen kakra nti ono de ono jimidi ko na ni sika bia ba bia ye fa no si dan ama ne maame nti ni sika 100 million 70 to me for me sem na de ayden Akoma no eti eda na akwade ne ka ono so me frɛ no sɛ me to ono so oye bi a okɔ afom na de oye afom adwuma fama nti me yɛ sɛ beto moto ni bi ayden ama no nti oye sɛ moto de na omo awie ne moto de no ɛwɔ nzema no ho a nti ne bla de na oye den oyusu nti saa de a sɛ me bi wɔ ha de ska ha ne bi wɔ ha ma ne de a Akoma FM 87.9 mato bi ama no nti ono so de dika no o sɛ ne me 1002 me scan be di me ho be say me fan say be 5 days and am san scan here den e man back side no man den manya bi nti onji scan nti achi na me san frɛ no be 3 days na me san frɛ no and o san send 14,000 14 million 1004 mpatwan and am san de den me ka kire no say saa de me de win be den e pe bi ama no nti se me bi a me fo na ye den aka kire nti ono so up to now onte moto ninka ono so a ohun ni sika no na oje ye no eno so moto na ye de no wanto ama no eno so meje ye no saa tam na mo fa sika no de na mo ayiso enti me ye se saa de a anka mbe ye adwuma na anka me di saa sika na ye den ama no ba me suma me yes manya saa sika no anye den afana ti sai ami adumo mame yo yada erade ase papa o fa ase ne wisdom kujo ato amen yo fa na di ni sai me de esani manuel okay ofa wo fa ase abaha no mo se wadi usika bi na pressure ne ade ade ma wo bo ne ntrane se kwan ade ne be fa so nti se akwa de to na ebo ne birim ne ade a wo fa ase asemi a wo kan yi enkyeremu ba na betimi de ama yen me da se me di se me fe hokra no enso 30 minutes kra na me hwe o program bi fa woman na
Be a baby and other canoson. Metaya no program from program we in America. Bam is in 3 minutes ya moon cry. It's in the fair or crown. What you say? No fasten. Now our friend said, Obi turn the motor or home. Me am meta na me say. Ana tiabia again pa no so be a businessman inti okada na ekoso dia betimi ato inti the first time no or the motor back ko kire me o say 2500 or the man ni pa bi ma me ni dibo ma ni sisa me sani scammer no afia say motor ni papers no na aye problem bi aba ho na we san akwanya motor foforo and then you 4,000. Mammy say, okay, son, that's the and yes, Bakona, year, one talk Bakono. Mammy, the catcher is sending on the lifestyle, you know. There's any part be into some not only the dear, at least maybe doctor and Canada day at the son or so. No, say any problem. And you know, I didn't want me time on 3,000. Not as I say. Aka 1,000 na me se moto ne ba me de 1,000 mbeji na be bia moto na ba ya na ma sene ne 1,000 no say problem afi later on 2-3 days time no or they come on bus station or they are bus and then sweet and na nsem na me se no sa na tie dia na cha say fasikana ma me back because we a businessman 87.9 Kumasi enti aba sa no na fi toss on them na last me talk chance be no sa moto no yan dia no obi dia no person ton enti wakwachi boy no odi na ko police station ma odi obi ma me ne kasa say CID enti sa na tia dia na I say odi ni sika na back na me say tia dia ji sika na back na fa sane me sa ta me na ma me 3,000 na me dia den e dia ma no say afi any police for me can police for me say sana tia de 1,000 in there day so non for moto no day and come money I'm say okay a good plan no we bin kan ko na dan for do ma wanya 500 it means sending me 500 in there day and so money 4,000 non for moto no then so the moto ni ba na ma sending balance of 500 no I'm say okay the motor no man about saying and also I call bus station man and my no ya so budget 200 cities no ma say am 200 cities na I 3,200 and I'm saying me saying 500 so na I 3,700 and one maybe okay mami the phone na after I'm picking me kokra and then my friend there 3 times I'm picking me kokra it's me na me catch my sister say no the offer no akwan on me fast no akwa Ford asem it me the number 2 wanted me want the picture of am no nama it me the number 2 wanted me be call police station ani ono akasa wo de ne ho abakura dada na wo fa me amusa se wo fa ase no enya wo nkoa wono aba ni nkura wo bo kire se enya wo nkoa na frauding wa fraud no ono anu yonko ali nsukura 1,700 yenka ho asem nwie wo hwe no a ne suba ne sa na tia na wata bu nkofo eje o musika nketenkete sa Mama, no okay. My senior brother or your penny or her. Me say, brand no, but my senior brother, your penny or her. And I was saying, you say, motor in the picture, and mammy, senior brother. Sir, or be turn mo 20 or other time. And I'm senior brother, to be the baby sending to the motor number chairman said, Obita say, or sending motor, automotor, and to me, that's a motor near come. I'm saying I'm saying but not just a mother for Sonia Qualapenti, Jaiman, Saniniska. No, Cassel could be a crum here. A Saniniska, also still, but to me, yours for a certain time, I found a balance in your day, and my son or so. I'm saying no. I'm not balancing him, because no fashion, Juma, or Diano. It's me, my already said, make Bamo TV station hot, cry at another 2 wanted because. I draw bono and in general. Madam, make come out from Serwaa, me or young photo, me hearing. My dear about my own color me, I'm in no say. Running on the cordial, ya, the sign, no, the no testament in a fee. They 2:30, no, sorry, Mama Quada, my phone.
me bebe fi aje se e ni do be 8 and as 9 me no pe se be se 1 month ni nkola ni hu me ni me no ka se kura no ba wi am hu na ma be se be mu ma ye we yo mi fi ha pe me ko nyirem be 1 month ni nkola ni hu me ni me ba me ye no hu mi ba te nkola ni hu me ni obi sika afa wacheche mu a kwa jo wisdom sese udwa na beto aye no wate se wafa so ado ba ntina di nka ba ha no hu sese de na enye wa ye ngotu yaka no me fa twa dabi na enye dan ene ofa wo so ne nkasa pese be de nya bot boni din na ne nkasa boni din so nim din boni din na ne nkasa koyima mam ka ka ndam pa cho mam yele ma yebo nti paka ma betal no madu sko ma mamo skapa bi sko ni kuni su de tima ama ukwa bo abutari mo ni ama wen ele na dia kamba ni kwam kenya abutari da ko ese ye akale de be ya bi po kama mi ya waka fa ya mi nti koyima ojoku ma kama no ba ozuko ede ma nyu ka bi kana midem kirmi ma nyu ka midem ko banko duhanam ko Dubai ye won mo duri togo mo e mo ti ya de kama bi ka bi kana midem de se mi do zo ko ize anke 3 days no nkeli anaka 4 days no nkeli anke ba up to now anke me dream no yeli no problem e ba ba ho am no problem like am mpaka ba ba wanted na ba to na msaka musical because also e be no problem bela awanu ma ko ru no ka ba musical kama mene no problem ya asa no fa kasa na so yapese atibie eti mo mra fo me nyina ya ntibi mami na me partner no say me am person me born wanted mo chino because I am one of the me and I catch me say I am bo apaya so person o jimi sika na person o jimi sika na o di 2 kwan ko Dubai na me say o person o jimi sika na o di 2 kwan ko Dubai o fa me kan ko tra me na me akwan ye compensation be ye sika di aboa wo na wa ko Dubai but en fa bo apaya ma me ko ji obi bosia ma me me ho nkyere me dise me ntimi na fie ntimi na me pese o mo che no nti ade me ho abedia bedia me ntimi nka ho hwe so me sika na ba no any problem because onya me nko na dia di ni oya dia ye nkofo bebre ta se tena no so anfa ntimi wi ase tabi adia ye nkofo bebre me kuo mu kra no onu me kuo fi no nkofo be 4 na odia ye nikuro mo ofia ana so ma na akwara ketwa de na woji na owiase na we ubetimi bia we tu kwan akọ Dubai na sa bia we de ko Dubai Akoma FM sadia wo samo esi ba no yakase e bie lines na to mu a wa hwa nipa betime de hu adanse yakase e gina mu kra na ye no wo fa kasa sadia wo samo ba no se ya fidie kwa kire producers wa ha nyina calls ne messages o mo fa nyina eye wo nko a ho na wanom no kura wan kasa nipa se na de o mo ka yi wo fa to nchen ha nipa me de o mo ka ne me bra me wo fa no ene madam apart from that no me se kuma se ya de ene se ne yesusu bi ene se scanning de eyira eno na wo ho na sa yira na mejeje on be fa me mi dem on ko mi feel ready dance on be fa me mi dem on ko mi gusu am ye dem mi tua sese ofasika ne yebeje waba ne kwa de yebeje e wasanka esi anka ma kotibe force si a Ismail Adafo ye fa ne se moro e wasanka be force si a yenka sa wadi nka ba ha sei enti bia ye e wasanka ye force si a anam se adwen a wode dwen ye no kwan sa no ko bi etu ne bi kran ka ba nkwa ma tu bi a ha o sa na ge etu kwan ka yakota tafre ye ofa mo ne ebusuafo nyina adwen man ko bi a kwan ka ba kwan kwa ma tu obi a ofi ha sei na so ye time enti de wa no enya sakro no abo wofa sika ne yebeje daba na ya udi sika ne ba mami sisi ade we pa de me ntimi nyinam si empa wofa chaw na msa wofa kura sa ne o kan woni ne tebia eti sika ne de wasa wode ba wo kan sa wo ba ya adwuma de atuaka de dada no ntimi nya adwuma fa ntuaka enche eti me imagine say ondo nya abotra mami na betua onya abotra da ban me kan kire ne de won kan kire no eti ba wo ba ha na se yenye dan onna me pese mo ne kasa na oti asema me se betua ni sika na ede se da ban payment plan ide to ho no da ban na betua sika na ma no ba ma na kasa ntem na enipa gu wachi do so kasa ntem ne enko adwuma me ye ne de elo de ye nhwemu ho me se da ban na wo fasika na wo de ba o de onhwemu kuma se bo de ya mo asa no hu say serious ho
Who say serious? Where a lawyer for no brofo kakra kabia wo mo de ma no se watafro obi adwene ho se me ma wo ade na omo brofo bi e bone cheche ma yamba hyew ene wo mo se ma ba nyina cha se wo suban ya no na na kwati we wadimi abuna fa so sesi a atafre na adwene ho sesi a eto wa shada de akonfo hye da bi tie be wa shada de akonfo hye na ye ke ena meto ambasa me hye mo akonfo me pesa me hye mo akonfo ano de ada nchen wo kwa ada che obabu ho akonta che twedi ampom obi anya wo hwe wan kasa na 26 years wo pa ho anya ntam eti sabo ba hyase aye ne kakran no ena 26 wo pa so otoka ne papa nto obi da wo pa so oye de ne sinye ebi da ena na ya na de makwa wie sei eti akonfo hye ne de memeto enkame kura nti wo fa sika no eno na hia me aye de wo se da ba na diska ne ba next month ya da ba next month ya month ba October ending maybe ebia ne de you too nchen next month October what the half over eti am papa nto so na fa nsa hyase okay na Lydia no so afa yenya wo na emsa asam no fa atwane tia de amaye wo kura sa wado ba mso obi na tia wo na so na dirimi ka no aba ha se na ade akwamfo hye na wo de betafre ya adwene ho ahu woni min kasa se bi odemi ko ba okay nti Lydia no so ali so oji ni sika ano so no so oji o so oji okay yankwai abrabo na time o abrabo ye time aye time abrabo aye time da bia meka mese ye ni aye tete ano aye adum bi ana de ate ha ye mfiti prako pe ye ka ba bia ya fa no na meka me first station na maka tria meka ye mehye anwo no kra busumi nsia na ba kwa ba no kra ba hoden ayen kakran time heba mister bibia boko de oh duma kwanda roma me ho da twedi amponse watade no so fata o okay ya maye nu papa no mai okay mi da sipi awia de ye be chacha hwefo nyina ama obibia akwaba e de aba akoma kasafidie so abusua enen so braso se time for ye ni yetiefo hwefo be twetwe nkomo e de fa ya pomuden eho esanse empani se pomudin atrema ewo hoi eye chan ayaresa bokitima senti na dada obapa ye try ho emra sisia ye ba no enu papa time ade she ye ba sisia nya pan no ye se mant so ukunu wo ye mant juma mant no wo twa ama na so ka twa ama no so na ukunu ni mfa usika ne mawo na ka wonim kwan a ode me ba fa so na kwan wo ya ode fa so kura nya misika na ode me kwa nsemu abe o ye me ye wase de waka sisi a me frɛ no onfa every time Esther no si nkonwa e wo studio ha sei ene ebra wode first ka no efri wo nchen no na woda so ano na tie wokodu fie na setana ne tisai oh na eye nso eye na me ka chance sisi a wuti hwai wo fridge mu wo nsuo wunya wo sika na wuti hwai wo sole a ya yimi nsuo no kwaton na fa ye oduane sika emfa mbra me oso wonde wontimi nton nsuo na msuo wontimi nton na wo menchen dia mikoton nsuo ne ba na mayi ne sika ne duane sika man di kwato aduane di samenya na mse di ye duane ne nyina yendi saa no wo ho na odi fa ne no ma ne koye okay na ekuo no Esther na ono so edom ko ni bia na so onde no nka ko ne ho eti era asese sika se na Esther di koyi sika no this equal secretary no hoya equal secretary no 80 ladies monye so I just say 80 ladies 80 ladies no size 80 ladies no size ampani ampa no size ampa sa etikwo mu do so pa hu ya do so wa mo ba studio ha enye ya hu wonyira mo mra 80 ladies ani braba wa mo maji musika mo mra na maji musika mo maje because woni wase ane ukunanya sabe ekuo sika de nka ho eye wasisika kra na da ho anka woni right bia say wodo wonsa ebeka maami ya obata adwuma no oyeye so ahono na me baba ma befa na obu kwase a wotimi fo ni bra mahwe me so me ma ya me de say ena de na so ho ni bra ne de wode baba hwe me so anya de say ebeye ntesa sika na wo fa ye ne de wabokro no na ye begina fidie so
na ye no waka ne boko se sika no yo fabra beto ba bia da etisa esa ani adumo uko sile mu da ban ani 2 days ni ya fa kwase ba na uko sile mu bani kwase ba na uko sile mu ko mi ni nso ati anani 2 days no ufiri wa senchen da ban isi ho Sunday. Okay, na edia na asie wana ma usika se brasilem edia nkoma na akwa kwadi wosrem na mse yenim se asabo ho ayen kam ye enti srem akwa no ko edan na me to wanu me to se de me de di ko ho odon na busa fo ka cha me brasilem abusa fo na ma ka sika se fabra e ba so ba na unya sika wa he na adi ko srem no ko ma sika ni ka say sikana 26 million eda box mo na me fa ye ana ko menka wasem me si wunya sika wa ya mame ewie ye be chacha before nyina mo bibia kwaba e ya ba Akoma FM so enen so braso set time heba for ye ne yetie for hwefo e be twetwe nkomo de fa apomuden ho sanse empanisi apomuden atrema e wo hoya na eye chen ayaresa bokitima ne senti na that time heba for ye gibre eco TV so radio so e bo apomuden ho dawuro e de ema obibia na me kwaso akai wo se ye ne kofa ba ya ye de adu e fa ne set time heba Mr. Abedja so eye malaria do tatahwe me dofo enu ntia wi se wo hye me ana utie me uti na ye wo ya wonum atu ntimi nidi anwohia begira wo ni padua so ya na wani so nyina ebiriwa wonya time heba Mr. na se wo no ma ebebo papa enu achi no ye the time HHwa capsules ene ne betaba edrowe so huru ni paduam huru mojam na aboa ma ye nkwammo na wo ni paduam no ahoɔden nso asipi asita ede amount enu obowura mu drugstore pharmacy shop licenses chemical shop baby ubenya biato na wo penido so puom etu akotoma medofo na odi wani akyerem KNG herbal kwalena herbal missy herbal frediments baby etu no ton organa ha baby anso wodi wani kyerem a enu edodo na wonsa ebeka bi wo ho na adwei se wo hweme na yade ato ahye oni padua so wanunum no ni bebre na so yade no entumi nkwa me kan fi aso ya mawo me kan fi ahomabofo amawo Jennifer yen kyerɛ yade mu nyina fa kyerɛ yen ahomabofo a time for didi dwuma no eye 0244 417 669 0244 417 669 me dofo ye ka se time heba mecha obi wo fie wo se edu no ti ni di achepa nanso onim dwuma edro ni edie mesrawo time heba mecha eye malaria dro tatahwe ebunu yade dro tatahwe ana etridi yade dro wo mu se yade baako ni di ahodo bebre ekire wo se yade no ano eden enu nti se bobro wo ni paduam na wo enya du papa te se time heba mecha amfa ntu na se a ebetumi akun ana ebetumi de wakonse do enu nti na make for time ede ma hwefo nyina obi a wo tie mi se nunu maduro ni fo ba ho ban na basa wo ni ade efe ni se tridi yade ana malaria no bo ho se na montem na atwe obi timi tena se di bo se ni ti edwa no wose ni ti a edwa mi de mi malaria na e ka ne ho asa na ya na eyo eja mi tipaye wo se ni ti dwa ne gaga wode ni sami enu nyina no de so ni tim wose mi si mi trase na se mani etutu ato me nsam obi se me kra de ya na awo e di mi ni padua awo de mi amegye me ho ba bia enye oni ho wusu se che awia boy enafom obi timi fa konwa no akotene ma de ya wose metu awia edro ni TIME abusua time heba mecha ebowra wo ni padua mu a etredi nsunsuanso bia e wo ni padua ne so no wo yi ni nyina e de ba abonten e de ma sanse no nko ane adu papa Doctor Asha Brady ato so ma wo yade wo nu ma ne se wo de bre etu yade na se enu nti se se bi wonu mu ato ntumi ni di obi wo ho a wo bedi di pa ti se wakotwa kakra obi se me kra de ya na aduane to me yem a na me yem nyina e wo me yem nyina e sanfro me wo be hu obi wo ye nipa kase na enso sanse wo ntumi ni di yie enum nso yie nti de bia na ma ne so ti ana ete na wo amafon a na ofon abra wo benum time heba mecha ebegu ni padua mu se pe no aide so si menum si medu wo bo so kwa hyase na edo aduane bia wonya no timi di nyina na wonum nso bebre esan edwonso enu nti se yade bi hye ni padua na kwa baabi anampo se fi bi na ba ni padua ni mu a wo bedwonso ni nyina e de aba abonten kai se dro ni ye TIME obo ade se ye ni dua na ba emfa hahan no ensa yade enu nti time heba for de ya na nam tete atempon no enu so na ye nam enu nti nam so ma ye nro bi e de ba no no kwasem ni se ya na adro na no eden enu nti time heba mecha de bo ready padua mu a ansa wo yade ama no enye nan ni num
ya je bi okra na mete he na me moso na nso koto time na onom ye no na wo de bre na watu ya de na se e de free honom e de amaw se wo honam nyina ye wo ya wo honam nyina eye wo mre wo kokete so wo ntumi na wada bro so adon re ba ko mienu de aka nyina na wo di sipe e wo empem ni se wo ena so bo siesie ni padua ehwehwe mo kra mienu se wo ntumi ana bro so no enye don hwe enkono na wo de don hwe mienu na wani ati wonya time heba mecha na wo no mo a ebebo ama wo kompam nso a watumi ada wo ya adwuma kakra bi a wabre wo na se nyina tatai wakoma bo se papa yenum nyina ye wo hawa di bre wo ni padua bobro mo drugstore pharmacy shop wo kwa wo so per time heba mecha na wonya bi nso for se yo bobo na no pa awia ne anwumre empanisi aduro beje wo a eya atrema pe na me de me se time heba mecha no ebeje wo a eya to ba akopɛ nya afi na akotonkoto mienu miensa te se aduro nkaya aka no time heba mecha de to ba akono wo mu nyempo akonde fa hudie na ya ochefa medofo empanisi bisa for wo nyira kwan ebia na breni timi mo ya de so emfa ma wo a jama bofo ne frɛ eye 0244 417 669 0244 417 669 enu achi ne empanisi de odi achire wo sia de odi kan nante enu nti ye ba ne ye the time herbal capsules ne me chance wa ba esanse enese doctor tnase e wona so ye na wo bie ne pono to ho na wo hwe yade a emema e de ba nanimu ano kwasem ni doctor tnase ya na entena sanse bema timi ba na wo yi ni bema to ne nsem na wo tini suo ade ya wo se doctor hwe de bema ye bema ikitwa e na eye bema ifon e na efon ya na bema mu kekame me bema mu hyehye me dwonso semu nyina asai wo ba nso ne bebo ewura na so ya wono nso ni suo na ote ade wo se doctor pampan bone pa jema himfi aboso enkeka ye ha me enam so ma me kunu wa firifie ekọ be na wo twe mienu miensa be ma ne nsan na chi mi na sanse nya medi adom no ene nimdie no adua doctor munti no obowura kwaye mu a wo ba na busua wa ma ne nsapan wo de dua na bena na hahan ne hini ene wo de be fa mfidiem ene wo de adure fa ne sa time herbal capsules no ene ne mecha no wo de bai na no kwasem ni se duro beduru Ghana ha no se de ma ne memesi agye duro na tum no ano edin papa sanse duro na no edin a e bon kwamo ho ban sanse doctor nim se eni padua wo ho ye kwamo ne bo ni padua ho ban enti se kwamo ho den e wo soro a ebe ye din se yade betumi abeto ahye wo ni padua so eno ntimi kanfo time herbal capsules no ene ne Mr. Dia mo bibia wo hwɛ me anopai ana wo hwɛ me awiei wo tie me awiei se wo yare se wo nyare time herbal capsules no ene ne Mr. no betumi anom bi ebe bo asiesie wo nkwamo ade amam eno achi ni be ma sabi wafo mpabone yade abetena wo be mem wo be ma ne nsansa go ho prekesen ana po se wo be ma ne ya ne mo kekawo wo bo nse nsuo ne fi wo be mem na eba wo be ma ne mo hyehye wo dwonso asam asai wo dwonso ne mo pa mieru ba ko na banku ma ko na mnifa sisi yade abetena wo ni padua so be me na wo nya binu ma be boa wo ebetutu yade nyina fi wo be mem na aboa ma sabi wo mensam wo mpam no etimi akonkan ade amam sanse be me be wo wa yemre wo no be di mpam agora wo ntumi ene oba no enkwa achi sisi abo nse na wo jem sisi ana odaye ya ebasa ema no so wo mo mpesa wo mo pedie mu odene die mu ohye wo so oba ni mu a wo bone pa eba ne sabo nse na nani agye se hya ho na de ani je na abefie eno nti be me bia wo ntimi fa oba enkwa kwantenten ewo empam no ana ennem no edro ne ye ba ko pe eye time herbal capsules ene ne mecha wo nya binu me beboa ene edro ne sansa no edin na ebo adwuma nti no ye di kogu drugstores pharmacy shop ane se edro ne esa eno nti obi timi for doctor bi bo wura mo drugstore na edro ne nya bi anto obo nsi nanim ni suo nani wo hancho doctor tena se no se there bi mo mo nti na me ye edro no se ebeboa mo na etutu mo yade ase ede free ho de ama mo nti me ye delivery bebia wo bia de hansa obefja ho mabofo na wo frɛ yen kire wo kira kwan ye de edro ne bi bebro ho mabofo no eye 0244 417 669 0244 417 669 me confirm mama me so oba se bi pampan bone ajo ahemfia boss wo enkekaye etete wo se bi wo hye trap na wo gina nipam na enkekaye ya ba obo se na wo ka osire yitwi hu sa me so edro na ba ede amam wo nya bi no mebeboa esan se ye ma ye dwaye ebeboa tutu pampan bone bia de free wo etu enkekaye na se ede free wo se bi wo ba mu ho no ensuo ya na efifi wo ba na enye nika eyi te sa katoa enam so ma se bi wo ma adwomu no atosini ni so nkwa na wo tie time herbal capsules no ene ne Mr. no nya bi no ma ebeboa ebesampa ma watenka akosoro oho ne be ma ne di mpem agora ajeje ho ma no mi wura ye me de ebi mre
biem ye ne da e mame ye de bre na ye adwuma bedofo mama ya de so a eno jesi enu yare anu adro ho eno nti oba bi a wo hwe me time echeche ba capsules na ne me cha no doctor wa ya de abro say no no mote na gege enna ne ho e wo mpem na ebasa no a na bema no na neni na age time echeche ba capsules ene ne me cha ye bone na ne say agro any form jama bo for na me call 0244 417 669 0244 669 yes ya da si bebre kasa se me ma ne fra se no ma ye ba bia sore ne ade ebi mo atenka de be he ya eja nom 3pa na emo ahu obema ne sori obi wol ma da no bra bi hore ne ire hye wa hu ya se bra ikum wa kolong je na kuma ne susu nkoye ahu na kum ya kwa na che se bra yi nyina na da so ya tmesra wo edro no ba no no atimi akolong je ne ya makoma ne mo adwuma yi papa no 3p garlic mixture na emwa wo yire obema mo na yire wa kuma mso ahu no ebi nkonya bi mon kolong je ni mbeja kwantimfi yo ya te Edimonom 3p garlic mixture na kuma ne moyie bibia nkoyie mfama eye immune booster papa Piwak natural ena de aba edwa so 0248928824 0248928824 Alaska Ghana's #1 original wallpaper center eba no wallpaper sa de fe jeje na so ni nyina ebi wo ho bed sheets blank curtains original curtains bar air chemicals ni ade he ni o ma ne de chawo enkrofo so no akwakra ede aba no ntifo ni kyeremu okumase adum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank Dynamo na akwajo de e watufo buom 0268419596 0268419596 afeya peja ahono kwofo de peja nyina ye Dawood na boa mema no kane no ya de ensa ba fefa mu aso achi ya de namonofo ano ne ade nkempeja nanso nem ko Dawood ho ba ye yatifie afidie so na ye de enkoma kra na mu peja Dr. Dawood nyamishira abua pa ne mema ne canopy se wo musie ne kama na enro ya wade abadwa so no so da sani bia mpa bi nam se ebeboa wo ebi ya Dawood 360 capsules usisi na ya oya sasabroje waboso amansanka bi Dawood ointment no so treat sasabro pa waposo joint ni nyina betu ase de amount na mesra wo pese ahotutuo no to ase ntempa no de a ene wo mene topa ye no na wosan so ade ointment no srasra ba bia wote ya ne kabom sa no a eya oni nyina da away Dawood eba mesha malaria de wanum ato wontumi ni de edroi mekamfo edechero ya bopini herbal shop any pharmacy shop bia ebenwo na ekwojo de 0201681717 0201681717 na ai de America to de na nakua ba na ya ka ho asem na mso ne bedi animu a me atumrika na ntono ababa na waba be cheche ba bi ode be hyase ene ba bi ode kwakwa wie no aha na nakua kokko na epanefo ode America to no ho bibia ache ne nsa yay yes Debbie aka mikrom ni wo nanka unuya nanka wa hunu me mobo kakra ade aka me starting free he se wona bibia su na so so se ko school na ya de pa eno de me ko school no ewurade Yesu netball matu history netball o je jai mi huri no ma pete no ma from no ma huri ma pete ma gina ho no atene me nsa no ato na shem kuku fancy janjan na ho na bo hu se dem je jirim ha me ya dio me ya die eti braba ka me ho me die ni mu na me ko na me diri mrika na me ko no ho no dade na ho na bo hu skinny am bia mawie ba skinny ba skinny aga tiefo yi ba skinny last year no me skinny papa ya se edu ba bi ni ekodi a wa che afi wa so ni wa che afi we de me ni a wa che na mo wa che rabra me ni a wa che a wa che no mra won se eto de bi na bi ko kakra na
ye hwene nkoyi ya na ka ne de akire ebi wo he nkoyi ni ya mo ya fa wo mo nti afi we die me ni ya wa che na afi we kura so de me nhyɛ stretch adanu mi hu se wo mo hyehye yi bi wo ho ya fra ne say ye he ade na ma ya na hyehye wo ya medi ananya ay sanketenkete bi na ye hye no black yi ye kotu mirika sa na wo se nyini ka bia na ye hye o mi hu se mo hye ni kan ketenkete bi kakra na ye hye yi bi emfiamfia bi e de asisuo ne de asisuo we de gisa gas ni be chire we de so be chire mu na wo ye ko mirika wu hwa bi ewurade yensu Anet, won't go America. You know the work. I do my somebody for show be in the background. I almost America 20 and na. Oh, who not say food. It's menaso. It's menaso. It's me Americano ma kwa kubiem. What the brabishia 24 no kwa brusa. Hey. E tu ba chance ye ba chance everything. Ba chance everything. Ye chance everything mu he ye. Na mo na ye kono ni ye koye ni mu no na wo mu dimi achi no na meso me kono obi ensan ho woni wan hwe mirika na eye sei na nyame ya dom na me we ni sa na cha say 2 months later na 3 months later na mesi adwuma because as I say me massage no pening kase ni penya papa nya na Lasia ikoja no ahani ya no tuka evangelist ahani ya tu ba ku mi oru yase ono de de me wo ono de de me do me hwese de 9 city yi ya o te ha o de so we do say de 9 city yi radio yesu na we ya mo pimpo na ko na ke so we do say de 9 city yi we ye tuka ya bopin no na no wani aba na ifo America yo go so we do mechiawo nankasi ye ko America ama ni we amabo ala ka yo me be wo free asamu mu ma issue silema asema ya free me wo free ana ti da guy me no so for ye wo free ya ka me de asamo so for the guy so for guy de ba wo say so for you rose okay so for so for any an ye wo free ozu wu ya ma ma do ya ya say ozu wu so for you rose ga wu turu mi kanka apa e wa he ya no mi mi aduru he ya so minim sa wo kwa ko du ba fa all about no me ba cho ziwa ananjofu ojina na dia ese don tuna na me ba du ma na atiefo me ne asama agoso ye hu firi ye ni mo hwe sofo so me ka bi o sofo ane ana wa mo ne na eka wi na ka yo me mpa me refi your support system yes good my translator you so hot I said yeah and the translator no Nana Kuya you should fire your translator yes you should fire your translator kasa omu wi ameba be chire because ananze mamba ha very good kasa na edin kana kasa fra na ni nyira ye hu translator na ontena tomala woni tomala suko emua intua ni be sie going baba we aka oso na ofisirem enso oto ni susu etia ni dues wa be times kan ko se papa anya hwabone nye yes eno ni de Nana Kuya kan yi lady ya obeji dabi ya kade Nana tuma na woni ya na so otia translate what o say etina na sade na omo ba ye no me pesa wo de kasa no kan COVID Ashanti Marathon no kacho mo se October 7 eba so na COVID bo ni nyina ya atadwe COVID atadwe marathon omo na aso ase omo ne kuram pa omo ne kuram na the way the COVID is no oh na ya atadwe enya COVID oh so
ada what are you translator no are you a translator me say confidence no translate translator ada sorry na translate ada na wa nka me say one sanka ko kasa no fra kasa na kan na kan ba so na say no na me di kan ya bayi wa baba be say ni instead the way si aka no men kan sa me dane no aba yeah na atadu so ma wugina so me ntini na ye adwuma no ntini ni ye adwuma de ade na sese ye mirika to ye adwuma bo ama be ma no mo ye adwuma o na nse na me ame se me ye bi na jai what's the position e radi yesu kai e no nsa kuma ni bo se kai esa u say o to asese e ko na ntu ho no e ho e twetwe na jese ho nyina so be na na ntia na kwa left very good ama wasun kwan adai ya de kaun na ama wasun kwan ya kaun na sese o de no anenam wasun kwan ama na wi e ko left and right what covid no covid no enu ahun atukwanum covid ga hukuma yi sa atadu ni ye nom dia komiri o ma ni binum ye sai sa na wusisi no first na mema no kwa na fa ayi di be hia na de ma munya covid ye se de ewiase ye de ya fa no se wan pe we bia no nom ene kodi antira bushia me fa bo eye covid Ashanti marathon e baso October 7 dane ya memene da na na kwa ne di anim 24 kilometer race wa ojo hu di so ni mrika to che na kwa no be challenge no o se da no bi ensa ne ho fa besi me di betwa ama na wo wei photo yi wei photo no mi jina chire ye jina chire wow wo ni kana na me ka no enu na girl ni shebi wo ho no so wo hwe ni mu hwe bra ni shebi girl ni shebi do to so ni shebi so wo hunu se de to bia nko pe bi wo bia pe bi ese se wo nan ni mu ye free e mu ba ba ne ma ti me bo ne ma ni fa no very good e gba na we ya 5:30 ya shase 5:30 sharp ya shase du ha ka ho be face me na me so me face na ye hunu enu ma gumu o onko ne kwa o last year no me ni bre tam se manyi na me ho sa no afidie ni jai because afi sponsors ne dos Coffee Vineyard Company Limited wo na dey Coffee Organic Tiger Nut abadwashom afi OA Travel and Tour awa omo so ka ho Medima for Herbal Clinic so nim no Dr. Tam so Joy Travel for Jobs and Estate Agency wo mo ka ho Top Choco no kwenti meba Top Choco no kwenti meba Top Choco ya semo ebi party e de wo via o legends asboka legends nkwa na bete we nya legend I want to say National Sports Authority and a Traffic Studios one more time and they last year come and see me come last year Facebook last year Wada majiwadi majiwadi matu chama me se braba hwe me na me kofom na me basro na me kofom na me basro na me to ne wa pabo anu so ye pabo apa ye na sneaker ho twister not me twoke na me topa na me to radi yesu last year majiwadi etu omu ko wie kwa na wugina ho sa no yako no me pa no ameka bia ma wo se bu ko wie kwa still wugina wo na so me ko wo ka bia ma me say no kura na me ka no wo ka bia ma me say ye ko no ye ba ye no
You go to say, "What be your house? Koba no abubu." Wabubu me buy na me gina me na so pinti. And I try photo we. Awurade Yesu me gina me na say. Ma tweke. Yafa. Me se be challenge me. Okay. Bra challenge me. Okay. Oh, wan nto be na gina so. Okay. Etu kwenchire mo be a friend 0246766060 0246766060 Nana ema makwa ba bi emu ai. Hey, fonyi na fe. Wow. Tweke. Marathon way. Papa. Marathon. Papa na say wan ko bi. Yes. Marathon. Ya kona na amani ebem. Edi ko ka su. Wow. Awurade Yesu. The photos are photos. The pictures are pictures. Picture trains are. Yeah. The posings are posing. Posing scenes. Yeah. They were may you me translated. You fire her. I fire you. Fire her. I give you record. Hey, look and see Pastor Julius here. Lucy we went to Pastor Julius in here. Check the Pastor Julius the marathon. And look and see. Pastor Julius. We went to me and fan Communica. What? You go watch. One way, Yamankayo. We are not where Yamakama. Maybe I go there watch. Mama pon meni ha mama adwuma ne debra bi no bi ani ha last year kwa na meni ha me nka bi me last year na mai na me mai ti me nka bi ama na wa hwa me ne Pastor Julius na we are socks mo na ama si ma me o si ba bi socks mo me translate mama na go ba dia nice here ama na car ama eti akoya nim na ya ka cho se America na ya bra na betu bi pa na fly away consult wo mo ya kwanto ho hyehye e de obi atu kwan sa wo ye nurse ni adwuma bi a wo ye na apese otu kwan no mesra wo ma wo bi antwi wo ni ene o man ma ya hye wo ye list wo bi betwi wadim eti mesra wa da ba bi a yankasa ye kamfo ade akyerɛw aye fly away travel consult wonum ba hwɛ aye bibia kama ade ama wo passport no awu ana wo ni bi kura fly away se wo de bra wo no betena se wo ma bibia kama na wo de process na gu akwam bretia bi na wo visa ye ready na wo so atimi atukwan head office e wo kuma se ahinsan bonsuom 0243421215 0243421215 Dr. Nimo Asebra ni what scientific clinic and diagnostic services na one more doctor no maduro papa semeno na nsene nkoye ye no kra no me kra me nya time nkoye eno ye no so de said wusi church symptoms ne de ma me man kwato tonroi na hwa de na de fa so ano 100% me ma me ba no nya botra kwakoko me ho na se check up no ya ye ni nyina me no matia fa so na me da via 3 months na me ma ha se ya ani adia so no o mo ya de doctor ni ya de pa doctor ni mo ya de o ya juma o ya de pa chasa wonsem awode ne sample job ya sample kra na no kra na ngwam se doctor una connect na o connect quick na dam so otimi kire o date we ni be ma nhia we ya so ofiri wa no hwehwe tam a utu nkosua ne tam a we yi no a no ama ukro no wahia tubunya hia ya ne kwenkwen na chasa Bluetooth connected na isa no ano no entafo ne ahena sano no mo ba etifo ne chemu atonso Monaco Junction woni adansi rural bank no edi enhwe enkran won mo e wo circle photo Ramadan mo e Bengal filling station woni NS chemist na edi enhwe 0244087687 0244087687 na Currency Ventures e Zahara Mr Energy capsules kabom na uyo bia infections pa hawa
say eye gono syphilis any candida infections enemu yare enemu sa yade egugu be ma ho egugu wa ha mu egugu nchenche ho dwi ba mampoli entide so me say dwi asa wo hwe nchen na na dwi no ti awurade sade obi nwa na kuro wodo sa kwa shebe bi pe na asa ahohomoni bi se me ba fansa kwa hwana no ama everybody ama record ama everybody yes Sahara Mr. ni G capsules afei Sahara capsules mema de no hindi aba Mr. Fatty malaria na bibia enkoye 0248569335 0248569335 obi anim se ba bia wo sa kwa ne ebon aso bi hu ade kro we pe je so sa do sa kwa na kwa ba ene se di esta mani ba wo no ya ma bia nya se di enye azemo abaya na ma jese ama enioma bi ayame nwanwa bebre efri se ensofo bi enti sei ensofo no ye ma obi aso wo ne ba enti ne ba di nsamfo kra no sabio na wata na chi ogina ne ba chi bawe obeka cho se wono so wo ne de ono so nyam ne de obre pa ene wo ye enti obeka de owo bi a chiro eraba untumi anyamam de wo ba ye o me ba ne de wo ba ye ko obeka chiro plane nye plane fa. And so from day one na mami de ne nan see how me hu say yes say wo nsu mu say ya ankanya ne bra ne ebre asu bi ba ma na o de ne say wura ne ase na ase ko hwini ya anyai me say ye jainwa me say o ko nyina no pyro anyai ko hwini Enso bi wo ebi mo ye pa ewurade red card aso red card pa ya ta so red no nanso from day one Esther wo de wasi dru hen obus okachira ne ba se ne bakra me hand dai ma na osere ono so pese wo dabi se de ma mi si kan ya wo me mama me ba ne nyina so mama me musa na sem mama me ke bibi nchira no wasi ya ne ko pe sika okobo obosia wo na danfo ho wo wie ye Esther ye busa wo se wo firi boga ba ye adwuma ba na wo ye wo so nya adwuma ma mi ntumi ko efresta enum na ba se anopa bia ma me ne sori ya no yi 5 cedis amano ansa na ma me na sa akoto nsuo na ba oba wasa be ma ne sika o mo mfa aduane nye de ensensi so na me say na baba wa won sa ne wonan esisi ho wo nyare ma me no megina kwan ho hihye nsuo anton na omra wo chop money anopa na hemba bi ne jesu de what bi da mi bensu ma adeya biem na menhwe na minya isu kwasi animu memie na ewurade na wo bi kura ware me biem ma ne hwe jesu na ntese wo akwala ababa wa me metumi awowo na me makoto nsu aba wo nyare bibie haw na mama wo chop money anopa mama wo bi anwumre adaya bibie haw wo ba na dem ya betena wo nchenti wo be ni ho a menya adwuma bia ni nyinam wo de mami ba ya wo ha mami nyina mami ne se da bi da se ne ba na hye bosome a tena ne nchen kopim se ne ba ne di sika ne be de ebeba wo ba ni e ka kire se Esther ebi kura ma ha amianya o musa o esa se wo si wo chi bofro tuton a brabeji sika na sha ase chi bofro tu no na fa bo maame no se ni nyina na adwembone wo estetrim na wa fa no ho adwene se wo bedi maame na wu enya bibia o wa ye na adwene se wo bedi maame na wu se de maame edo maame ada na de akire wo nyina Esther na bone wo wutirim na wa se enya ho asa aka chen se ai eye sika be ya eye 2 billion esi ho no enkofo yi so woni mo se ekuo no wo ho wo ba ha kra wo kai se wo ka se maame no ekuo fuo jeji sika nto wo ka ho bi
ya break ofu sika Esther kan sa asem nti odi wachi eko guarantee ma wo ma wonya sika ne bi na Esther aden e di asem a ne wo mama mi hwe bibi na eto ne sui ama enye izo eku sika enye izi wo hu nto ye nsem a ye beka no kra we ni ahye da ye di nsem bobo wabeti wo omoboa bebre hwe nko sika ne mala nkofe sika ne mala ye ji sika no ye ji afro wo ne wase ma ye ye de ye ji sika ye de ye ji sika ye ka kire maame no ye ji sika na free no ade na Esther wo yesa kro Esther wi maame no nya no wa wi na che na maame ni hunu ye wo so wo wi na waka atum wo so ono otifie etu wo wi a no waka atum o de padlock no o de key ni bie padlock ni wi a woni baabi key ni hye no akoyi dia wo pe wo wi na o de akoshe because sika ne ye nkan etu wo wi maame no nya no wa wi na che o ye kromfo ankasa o ya taa yi kesiye pa no ne maame ne tie eti se Esther nim na wonim mesi aheya na abaji wakatua ye ntwe wo so ahima mu wonfa akatua ne mmerew ekwan a wode maame fa so no aheya na abaji wakatua afei ama efutuo kakra mede ma akuakuofo ne se ewiase aye hu enipa ho aye hu anka nipa miensa mo maame no mo mani ni enimu na mo fa sika no kwato bank wow mo fa sika no kwato bank because ewiase aye hu se enye Esther kra Esther ne pe enye Esther ne wi aya obi betumi afa akire nwa akofa o afa susu adaka wo beso akọ onfa ho we o so woni nyina de akọ owi a onye na sem Esther enye duabo ye de ka na Esther jitu mu a anka Esther nyi ntumo eno kra mpo wo hunsamfo a wo se keka kire wo mo enti mesire ekuo sika saa na ye nipa bebrebe sika saa no se be ma wasomu adwo ama wo ho atọ na daachi wo mesu se asu wei na wo ran ho wei bibia ye wo enafo mami ntumi enyina ne naso ntonsuo efiri so mo ba nyina ntumi nyina ne naso ntonsuo wei ense na adwuma ono so ono ana bre no aye de wadidi eti mesre ekuo sika bibi saa no omo ye saa ne oma ni nyina no omo ncheki ni nyina na mo ka mo ho bom ase be ya ba akofo ntumi nkoyi nie amani pa ba akon kosan ebia mo ye 4 na maka mo ho abom enti se 4 na anka mo ho amomu a ba akofo ntumi yi ba akofo enya ntumi yi na wo mo ye ne saa na mo fa nkoto ban se be ya ebisi ye de hye ye bukum ye de hye ye sunya ase na ayera enti ho no ye sra busua o mo ye ne saa ama ye second story de ne wo fa ase wo fa ase wo ye sharp wo fa se wo ba ye wo so kokunu hu wo kokunu hu o de sika wo bobo ahoma bi kura sen ho anko de ko share ne ho e ka kete anka go of wo dia da nwuram we dia udim akwalo so na nyati o wo na nyati o hwe no wo fa no se wo fa che no mama mo na dwene so wo fa wo ska me bi abona dwene pa tafe na dwene ho 37 million ya ho fa kwari so ko gina station o twa moto yi o dim se mu moto ba so fa ba so akrakra se wo ko di moto boys ni bi hwe yi boys ni bi hwe yi omo to bi buza se unya 40 na ye den unya 40 wo 40 na ye den na unya adwuma na ye unya adwuma duru se na ye den ye pe ye ho ntam enye easy o abrabo no enye easy anya better saa ye ti ha bi se we mu omo ho kanyina ya fa ya ti asesa ajimi fo mo ntohwe omo di omo di bia free he basiri ko bi sa ta e wa kire anwo mu wura ata anope no ba wo de kire me oje ye man fa ma bi wo kura mi sa ta wo de ya nheda kura be busa ye se ye bedi kakra obo onim se ye baka se ti bibire ye nti o se mo mra na mo meto wate mumra wona mumra meto ye to bibia
oh dia so ye nim nyina ye to e ka se twum he ya hoka 1.2 o ba shwani ala unjwani shwani 1.2 shwani so dia ne 1 million dia aso ho awurade ye ya no asa pepa de cha wasa kotua oh wig ye tata ye tiri su nyina eka ye to ye nye ye huhuru ye za dia se ye nka no kwa ye Tracy ye Tracy di na mto closure te ye ne de to so ye te he enye easy ye te he nyina bibia na fom e ma ye mpaboa ye to ye enye na wo ko hwe ye mpaboa gugu ye pempam bia sesa ama ma yanka dokura njire ayi girls ne boys no omu hu ye shepe sa na omu tumu hu se ye ni how ye wo how ma yanka no kura njire mu na fom sa nanso se de ye besia ye ho kakra no kakra bia ye de ma ye ha bia no esi ye ni so esi se wo ma wani so de wo enka nche ye se hunhum bi ena ma hunu de ye me ena me hu ye na sika na esa ye ena me ye dan wo buwa wan kotogo ba bia ye ka no kra che wan kotogo ba bia wo tafere wo fa adwene ho ena wo ye ne sa de na edede na wo ye ne sa no ye ka che boys ni bi menye hunhum bi anya hunhum bia buwa pa ye na wo ye enye nkakra ne ye besine be ye is meshati eni ye wan so se no what you say oh ebu ho so bi adani moku ani kokwa afie ni nyina awe ana ebo ho je kuko no akanye se ni kwa se ye kuko sa ese se wotobi madam moku na se bu ase nti tutu na bo akwashi chasa ama chasa me kan se na mawie ne se so what you say abrabo no enna fom sa eyen kakra oh me katade we achro acha tumai na me ya me momo ne kakra na me ko na me Josie me sra hwe kwan abefa so obeya ne bibi kakra ye de ama me oh na me de ko ye eno hwe enye na asam from efie no ho oh ani ye momo kakra ne de ache wo ko emu tutu mi wansi sa me sifia na me wansi sa ya so be start ready yesu eti yesra girls and boys no enya mere sa o enya bete sa eti yesra mo ema mu nyusu ma adwene ne bia yusu ya adwene what Facebook what YouTube no wa sheda no de na adwene fo obi ho no wa gini sika se boom na wo de ko we nyina ewuo ne da wani mu no won che wo bewu nipa ni nsu sa no wo rebe ho eti ya ka kire no se de aba na abanya hunhum bia ofa se de wo fa so goku no ho ye de ye fiem eye fiem na ese we so de nyame ase fiem ofa yensa da yensa yem saaka we ne de ofa yesra wo fa ase o to susu aba obeba aba betwia insinya habotere kakra obetwia e ma ne nkoshe ne ho akonfo na ofa wa na abetutu ntuma aba ama me da ase mewe papa ama amenchia oba nima tamale ochira de na wo hwe esisi a amenchira no na oma no nyansa hwe sa estei wadi anyambra ama na me support girl no pa wo azisi akra kamsi be defending be defending fi say sika bi anche sika bi se o ba so de media no be ba nto de ba me we no ko no ate afi mo de ba ne penso a na wafa eze sika yi ye hwe ye no ye balance kura no still na according to young 18 fu yi o se 26 so so 130 something until o de an sen wo kunu ana no se 150 adan ono pa ni sika no chake ye move 5,000 ya ni sika no kra no enti die na afede enti ye de ba kura na se ye de balance a ye balance ni enko fa no hene so na se wo mba se bi wo fie ni ase ye be wia wa esta boma me ne kro no ache papa me no me gidi se no wa wia mana kasa 26 no 5 no 5 o tu ase no watwetwi mu a watwetwi a se ma me no won kohwe won de oba e no a no ba ija no abi no de ate waka no okọ no ba bi enti watwetwi a na last 26 no dem me sire ma wero so se kwansi ndie no wo mpe
so enyo ono a say kwansi dey no wo mpe so wo kwansi do bi mpe Judas kura mpe kwansi okotugu Judas kura mpe kwansi okotugu so nji Delilah nkwa na je kwansi gu na council so enti kwansi do bi mpe enti Esther dey ya catch on say yesre wara enne owuo eben nipa bufu a otumi ye bibia wunu anu se do masibu ofu obi tia se wa wo 3 enso otimi hwe ne ma no etua school fees wo ye adwuma wo se ba ko de no tia se on na secretary no wo se ye nyina ye timu mu enye ye tiaware no bi enye nanso ye tim ye adwuma ye de boa ye kununum na wo de wo wa ye wo sa wo nsanka wo nanka mesi bo fro turu ala ne ko chikwa wo boa Saudi is kind of man. Come back to this. Akoma FM 87. Why back for? So what me about tina was so. Now what ha mami pa the way was it di over a chiwa ha. E did be a midra so for no news yana. Na me also me to because utim say we brefo. Mami dey brefo. Oh what you come do be nya advert na me yem sraw. Udu atobi no nyeska. Onfan ko tuaka so come no cry mame no bra no abere what is ha no abedie dia ko ne aba to bo amre bi so odi over bi achi wa no over na ekọ because ogina o ka be bo abia guru so no odi a kire sa no okwa no okwa ko yi so na ma yo wia obafia no yi aba na odi akoto aduane edi no bi fa ni sika ma wase nto ase mafakọ Esther ompere to mpere no a enu kina anopa bra de bia oba chichira bo an wa na esane no brani enu mu nyina ntenase ne ye ko abefa so adu omu 100 million no ne omdu ma de be ma wo mu na wo ato enye sa unu anu no mbufu a ada so mbechi wa bo wo tachima won ko sire mba bia wo sa ko tachima ho de ye so mbe frɛ se mo uze mo so de mo do so ho aha entu wo mu from cruise wo cho mbechi wa hwe no udis kan beba ye be sere Esther ma me nso kasa kire oba no batan wan wi anso no beti kasa kire no fo obi sika meto no na say ne ban de media ne beba into the bar no mate 26 na fi na de aka no wo de ma de ama u bondog ama wisdom na men kan kira brante bi se sa chide penmo jadodo edi nsuo framu ana nya da ba tubo atwa fra na mpafe si wo good baby a wonu ya wo pese wo tra na uduru by force wa unam ha a tie from wo show ampaya ade ujonku behwan 26 years wodi abrabo no koye ne 26 won nwini se wo be tena se me krade na me ye me de na me ye no me de apɛ bibia yo no me nsa akoma no na de oso be di mpanyifo adwene ho na wo te ba bi no afrɛ o mahunu moto ani akoye se nkokotena alaba nko be di zamani o obi o te alaba to moto kura won tesa mesra wisdom wo fa na wo de am otufo bu so obi ba ko no ka ne fense de ni de 8000 Ali Ali de ara fa nche wo sali che wa ho mesra wada empepere wo ho sa no be wintem wiase ne nkɔ ba bia ya sɔfo ya ne preach se wiase be sei enso Jeremia o cho letter koma ne nkrofo ewo Babylon se baby amakotena ewo mu se bo wa ho kyerem nanso munya adwuma mumfa mu nsa nya adwuma munware munsisi adan munya bibia wo ho na bra no suso onyame ba be yimu a obeba na oba be yimu okay wisdom e wa ho kyerem obi a wa ho kyerem fa wo nsa ya adwuma de ja se odidi nkrofo adwen ho no utiri se ye wo fa na nka ye obi papa amu aka nso ba ye obi papa nka obeti ya ba sra mrante na wa abonten no abrabo no nye mirikatu baby a wunu ebe Dubai yem fa 37 million Akoma FM 87. na ayi o se ko jokuru nkura 37 million so hoko se ko jokuru se kuru ma ye boda 37 million fa wunu na so ko Togo na ko fa Togo he fa na aba fa de awura Dubai wa ba Dubai ka ye fa no Kotoka International Airport so but no masa endidi nkrofo adwon ye adwuma wo ya brante de hyeme ye me ya atale o de ba watchre ni mu lazy na atale no me lazy it identify you lazy on pebre Facebook nkrofo kanya fa mo hwa atare question che say on pebre
Ompebre. Barose. Okwadwofo konteti anche. Kohwe na kwan ne sua nyansa ne fa bobra. Ona nsutobrem, ewurobrem oboabo na aduane ano. Sebe ye nsutobre, o shebonu mu a hwe nka no. Ne fa bobra na be ye wie. Na siwie ndidi nkrofo adwen ho na mo. Oh, papa nyame nhyira wo. An. Eja. Unyasa mo kai kura. Mde so so be wunti chese mjura na mraho. Oh. Na nya wa won sam kwa mani abre ne kasa se o so obetimi kwa to pan no ne ade ade a. Ama me ne me yonku e cha mu nyina kasa se oh omo mpa adwuma no because me hu abrant yes say vangoridi oya me mobo okowu obi o se wato ahoma ne ne makra sense wa chese okwo wa ye so oba kro te nche wan hwe ye okopa amane ama no ti me ne kasa bokoboko se adwenka se ekura no kra nye o che gogoro mama dwen me yonku ba se gogoro mama dwen ni wo fa no mesro no se de info ni si ba no abrante otimu se o ye stubborn kakra but mi ni baby am fam because o ye dan ya nipa no wafom o se weti me nya akokojo kra ba ha no na che se bia bibi eta enti mese no ofa ne se ye no ofa ase ofa wo skana ma ofa ase ni ya ye betwa drink ase ama ni agiska ni bi edi enti yes re no o ma ne time kakra se ono ana aka o se bosomi a ebe ya wie ye ode obetutu an kakra ye be se ofa ne se ode nwura mo na oda no ode o manage o manage nwura bank no manage nwura mu ho izo ode yes no ode on the bank for na kwa wakoju loan na bosomi a ye besi ma wie ye no on pesca no famra ali de ye friend na ye nya no but ye nim se nkaka aka betimi ni ali nso akasa na fe wa pesca no de ama next day ligiri wana extra ligiri wana mentina ha enke kam adwen pa say entre obia say Esther onim nyansa so onim nyansa maami we ye mfa de we ndi maami we obi nya maami aye na ase na kwa de dan form aso o se da me abrewa no me nkoto nsuo na me mouse kan didi na wie na fa na se da we ma no ho Esther so maami isu egu tiri so wo to ototo ayampia se ne ba ne so obebre o de misika na de o ka se ne ba ne kotam wi sika nyina abre na na ene ento musika o embre ne bala ye enti sambre ne bala so tiri so ligiri wana ye kwa ye ni obi oso de beba ba bia wo na ade wo de musuo mmo ya otenkwanje he ya wo ma na sister fia o se da ben on first number na na wo twie na wo twie se wenju krom ha wo beti se na se he ya eslem ye ya we yam fru plane wo de wo beti upiga ana osame we de miki su kra so de ye be ko wo de wo Esther yaka me nka se bia mi ko already yaka ni nyina awie fama amini sika bre no ene na omo ye no maame ebe ka ma ba wa sika de sika mani ene obi sika ho nwo hwe ana odi niam na kire niam e wo so omo hyehye na wo hu apemfo be 20 egu obi eje Esther enye nipa boni nyamfa boni aye enja maami sa na maami no onye hwe kra ligiri wana chese wo mfa sika ne mra ligiri wana very good fabre ye ji sika feska ne bra na afa onu ukunu no mumbe dili kwan ono obefa so di ni sika abra ono na odi abra maami ne so wo ba fa na bre because ma be ye ho ade enti se waja ya fa na bre okay yada se unyatwa ubedi eti raffle course se twa na dibi eye 10 Ghana wote ye eye 10 Ghana cedis pe unyatwa ubedi wonu mo se wutri ye 10 Ghana no wodi di 3 bedroom house afenso kura no ene ka sei ebi deda so ne ade phones no ade TV ne de eye bonus fridge microwave ne ade coupon da so fuel de ya no so esom 1000 Ghana cedis ay raffle cost nko a ene ma ade a efo odi ane se twa ne di unye twa ko ade a ubedi ye nyina ye nyetwa ye so ubedi ay star 365 star 224 hash star 365 star 224 hash ana say
star 789 star 224 hash na wadi nhyehyɛ no so a na de ato ticket na fe wonso atwa na watimi edi bi afre 0308255707 0308255707 sankofa natural spices emaduane ye de emaboye de bibia ye natural esan so me yenya hoɔden papa me se na yade yi bata ye ho se ye ntimi sra wudidi a shine your eyes aduane na wudie no ka hunu se noa na ade ye ho adrum ɛno nti ɛyɛ prekese esuri sa form san ketenkete pepre nom ɛna wɔmo ɛde ayɛ ɛmanuane bɔne ma osroku yade ɛnkɔfa kidney yade bia ɛmrɛw ɛyɛ sankofa natural spices fa ka aduane ho na nya aduane ne mu apomodin 0555603143 0555603143 Rocker Clinic Limited Pacum capsules Janicure 442 and a VENE Ven capsules Nina woman sano enonom nanu ya one masa the medfage na beka ho a eno boa ma merewane nkokora nyina da ene me se mirika ye bekwe what the Abraham 1937 so gina mu a ne ne kwa yo jiram papa wo jana na so 1937 to no mo no ke ka bo hwe wa gini na so da bia wo jana na so I am at Fajan capsules, but what na epebi, honamre, honamia, yinada, ebetwasi. Radijemu 0248 885040 0248 885040 and what channel and papa with Joshua. Dani Herbal and Trading Center. One more ashtower in room Dani Farmer. And I want to aid you, man. Mount Sankan Dani Herbal Mesha. Malaria, fever, and typhoid joint is a bit was here at the amount. Dani Tone Herbal Mesha, a Bama Moja Noa, a short one, a Sabani Pedrianum. Dani Herbal Natural Capsules, Memedro, a 2 C. Asin. Dani Herbal Ointment and Sodia, and one, the 2 Yauno, and ya woman in another as a Dani Prostate all capsules prostrate. How nyinada e dre ene de eswa no Mount Sanka bi e wo herbal shop ne pharmacy shop bia e ben wo 0244364651 0244364651 na ye bi wa aguna sa man ya abomoden afo ani kire mu e wo nakache na wo mu ahohom bambo a ejane na so e du to aduabo anasa niema nkoyi abusua no enomi bi edam abrabo so abomoden ko ne ko breki na bibia enkoyi emfama na e wo aguna sa man wo se wo ba abomoden afre no e wo 0243 134535 0243134535 besia ehwo dwo quick credit investment wa monko a na ema obie enoa eno Ghana card 0302200390 0302200390 akoma monsam ewa akoma 87.9 FM ene eguso ayede esomwe de adrai de afrafo mo time eniem 0322498035 0322498035 yeda ya ho yeba afrefo emrem na ade ko osrem ona ma sika ko e baby amenya sika no eno ne me ka no obi ama me sika aye kete me ho no na niya ba so na didi na se waka se me se sika no wo de ba ma me kura agisa me ko fa kura ne ba because ama bo me ho ka aye se me ni ntena agisa me ko fa kura ne ba nsa na mu di sika ma sika ko mu san ka na se ti ameti ho kura no so ni so so bia okay sa ujiye ni sa asam no ye betumi akama enti na wodo wasam bedan Akoma FM eni onua TV wo ba ye no ya kama na si baabi ema ba ma na je atom sa boso me hwo a wadi sika baba na de oba ya ka de afiri ho enti sa wo bitinchen nya botre esa nya botre so bitinchen no afra waka sebe asam ehuru Akoma adenti na wan fa medan ye na wase kofo sika ye de ama no sa wan fa nto no ena wo bu ani a wo fa sika no bi de koye Asara bisu asemiya no. Lesi ai enu de me nkasa me fa na me bo. 26 million da box na me di ya ka skari abe. This is coming as 2600. Mpachai. Etu yi sign na koye. Papa 26 million no we ana fa kwan so no de ma fa. Ah, this guy 26 million. Papa so da bi. Eni ma doso. Etu
wohyɛ da sɛ wobɔ w'ase korɔ no ana wobisa ne sɛ wopɛ sɛ wokɔ na time so na bɛma ne woambisa no bisa no ɔno no ka kyerɛ ne nuaba ne babaa ka kyerɛ sɛ meme didi na ba ne didi asɛm sɛ sɛ ne didi asɛm na wie sɛ ne ba no frɛ ne didi ɛkeka nsɛm a ɛnyɛ me dɛn kyerɛ na ne sɛ no ɔwɔsɛ me sisa me nneɛma ɛde firi hɔ no nti ne me hu sika no a mehyɛeɛ a maame no aka wakuma no ka saa nsɛm kyerɛ wobɔ w'ase amaneɛ meka kyerɛ no ɛna ɔka adeɛ na kyerɛ wɔ ɔka kyerɛ me sɛ ɔdi matam no sɛ ɛyɛ meya ɔno so yɛ obi ma na me sɛ asɛm ma amandi asɛm nso woka kyerɛ ɔba no sɛ madi asɛm nso mendi asɛm asɛm a woka nyinaa yɛ ntorɔ maame sɛ deɛ mekeka nyinaa saa yɛ asɛm die koraa de man nti sika na wofaeɛ no wonim sika no ase sika no dɛ mennyina ase 224-98035 0243-114497 0243-114497 wodi baby akasa free papa ma no nanie ani etu no mama juma o na mentia professor ani ma o clear best mommy so ni akra no ye na emumpa wiase pa oye papa na ya na se wa ye papa ana mpanifu bu be se wo wa wo boni so wa otu ba bi nka o ye se ko pe nyina ma mi ba be me ana akokko asemi e dia ba be to na wo se bi ayi amanfo susu sika box o mo si ho na kola de pa obetuna ha kan won sam de ama mi ba ye obetire mu aye ka se ma na o se sa agina da usirim o de bi ni pa nya sa o atana no tire ata la gini so ba ni pa nse ntre ya so ya sa o ye ntre ya se se be wa mama mi papa ya o ye we nyina afọ wie ni bone atana ni pa sa kwara o ye sa o nyina o da ache o na wo mo ka no mo so mo bere na se bi se no na se na awade ye esikafo mpo kwa na ye na ye lesie no ma no kwa so kwa o mu tie penten kwa nti ente se wo asabi uni bie na wo ye ya ompese wase na enye adwuma yo na boy ne nso me ka kire ni play masa wo ko fa obi di card akọ Dubai obi sa se hwan na se akọ Dubai aba ma na yiyi ana hwan na age besi akọ Dubai a o se metimi abetuanka o pe kwan bi etu pe video no mo wo Dubai no o mo pe ha kura sa aba na wo de wo pe fa wo pa na so be gigi amanfo sika sa bi ko Dubai na kwan na o pa so de akokora o pe be wiye ni pa nya sa o yo that's it yo udi baby akasa free fra 0322498035 udi baby akasa free o mi kojo poku atensu ma tempa bo papa mame oba matensu ma tempa bo fe de mo ketu o ma dream ku hawa zi when etumle bia ye besre oba kwasi etia bo wusi ensem kakra ho e me kwa sa be sebo peche na o diskan be ba na year ato year wo dikita da o ma ko otam 7.9 ko otam se o se 2600 nam de kosim gwale ko ya odia ayo dia o mo sa o e me bi suba na be ma be wale mo e bi brand maami a akofo haw aba enye me kwa na o mu bu ade a ele o mu ejema mi o mo twitwene sa ma o du kwa akwa nya wo abaya bra ne be tioti dukanam ye be se ma mo se mo subai ye ni be ma be tre enne na o ko du ba ko pa ba ha na wo tuwa onye wa ju se obi tiro bibia mu bra se o subai ne pe bi bo mame mo enye dina makrao e da se wudi baby akasa frame Pasha good sport video sama pom. Okay. Mwen sama foni timo pa ya biempu ba me ze bi o mo sawa. Ya ti ko from ya biempu na pa so me chemu nyina be do fo nyina. Ajo so pa. Ta ji so ha. Pa so ba na me chiaro. Mama, eno yes kwa de na ko. After 26 years. Uri ta jo ko bi ti wo fa pa nyini. If you go to the 130, who the former daughter, who the former grew, and I can. I want to know, and I bought you, sir. Don't follow for the coming to get on my grew. Who the phone now,
419 na nam wo we are for moto ato fo so na nam and was na we and we to and we say na wo se bebo that's so to ko am to go have one month here me she for na bi am wo tie me me na kwa me chei yada se wudi ba bi akasa free hello baba na wudi ba bi akasa free Mkiana Serwaa. Yo papa, nana kuya jo so pa. Nana kuya to so kan hobi. Ani mu amocha ya o nyina, mtia mu nyina. Na masam ni se. Sisi asem no. Aya ko tia na ntaki. O pa ya. Sa momu a enye de. Ubom sisa. Pai. Yeni na ni deyi. Edi le ta ni se. Mami ni nyina no. Oni tia office ho. Mami nyina mo tia si. Ani wo mo fa ni ya ti nyina. Ne wu kwanya. E be fa so. Masi. Beda se udi ba bi akasa free. Me ka free Santimampo. Bushimo na ka sei. Okay. Na tia ma so be ni ma so champo. Na abema na asem de na wo bebre wo a be ye adwumade atukwan wo ko zaman fo na wo de atukwan abante de omo mpaye wo so na adwum pa na fa won sa ye adwuma na tinsifiri na nya me nsira wo me so me da se wudi ba bi akasa free ya biduma na afo okay yemi abaye anu ye wudi ni papa betuna ku wa hede mami yewuwe na de se daga na sia wadi ne nam pa wa we obi beku na to wadi sana agre no fa mami ni sika ne metu ba bia da no so fa wo ma de e ma wo mo na mami ni nya asunde ade we ye mami ko betumi ewu yami na ekula no nti wadi sana agre no fa sika no e ma na tu ba bia da no fa ma de e ma wo mo e na boy no so wadi na agre pa na nam na tan kamolo akono next time when you say bi o bo se be ha ko bi su bi ne dia be ba se wa ye ni bi sa ya se won ko e se mo lo ko no no de no fa ni sika ma no na bra ya se udi ba bi akasa free e ko bi se de mi ko se free aguna jama so no mamu ha o ajo so ye ti o but why madam Ghana o fa ni o ko sika ni ko shini pa nyan ko be pia ni ka wa pani wo pani sika na mre na ade tina o ko hye no ho akọ o ko di sika ne de wa mre de station be ka ho but wo ko hye ho akọ ko de wo be de station be ka wo hye no ho akọ ko ba dia o pani wo pani sika ko ma no ne yan ko ko pani bo ne nche no adumbo ni ne we ni tiri be ne pra no obi aye bibi ba ntina asem ne gem ya wo makoma mu be ebe na o timi na mata ti ni be e nya me pa me ba mo ho we di ta nko mo no ni shira mo yada say last caller udi ba bi akasa free Many of Fakata ni Masum was Santimampo, Fiase, no tacos. Many of every mammy mon wa big of Wabaso, Akoma FM, Mamma Mama Basso Papa Niju Media Mudian, I mean Facunia, so me for my teacher, Macon, Utaro to the station where Mammy Tiana Pa. Many of Mammy, I see, what in your blood and papa. Who's so sweet when you did no mammy, she can't get this no one. No one to us here, Eddie Femede Konoff. Sika di ntise ntike sika eyese sika ya gogo fai eti esemi ni aba ata paapie to aprosi fo na wuro eti mo bonu ma ban sa bai jana no afa ni wadi me da asemi ni aba era se aha na brama kwan na ye de dwumade ni nyina da asie medin ade ama Serwaa Sarpong mene na nakua koko Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa and a Faye Ann Obapa Koshia Sikapa producer Ishmael Haywood Nana ya ene Lucia Dama wo hwe yen e Facebook eso ye ko amabusia Penny Same Champon Pepe Suarez Serwaa producer no Emmanuel Owusu Little womo e de Akoma Sports atwa so ye de wase e ma mo anitie Akoma FM 87.9 Kumasi It's Akoma, a dance on na yet to me, that's na all day.